the hospital. Pacho you. Na ufi hine bayi. All right. Me free. Kumasi a nurse interest. Nurse interest he ye. O number is saying. My number is 0243. Nya o telephone number. Say nurse interest no. B6. B6. Ami so me fie A15. Oh have you? Ano an say ye busia we. Ipacho so di ni bi. Kokofu side yo. Nche ko na A15. Ho na yo. Aha. Pacho so di ni yesi. Kwabno fori. Yo, eja kwabno fori. Na me fro opanyi kwabno fori. Bia yo okay. Yo, e ha de boko wadaroma wo na onam. No so boko so enya boko. Okay. No so na mo na mo nsema no ha. Enzema. Ato e fantini ana. Na meti ho. Okay. Na menu aba kon aka baby. The friend na no drag man. Okay. Oh yeah. Ono ye kanya sen koso hene. Pacho to asmiti. No from say. O catch me or from time that come ho no from say. O pese me befi. Na me bobo na. Me betre fi. They say aka oni menua payini ba. Pacho pejawa no kakra ma me yesi ente won kan yi. Ti ma ondeni mum MP kakra. O say o pese me ba na mbabo ano. Okay. Na me hwe fi edimano. Na menua payini o fie no. Oba ne ho nsem akeka no. Aya na ofere na mugu ase. Nti momodi. Ti me de me ba ma de bia me pe bia no. Obeya ma me. Nti ambra. Ti okan no. Tama ese me ba no. Na me te se oyarda hospital. Eye nana oduro no. Obo aho na wo beba no. E na wo te se oyare. Okay. Baba kon no. Na o se yamfa kokoo bi ho amfa mame. Na me ba je se me so me de be didi. Nti me ye se me ba no. Na me te se me ba second time no. Na me te se oyare. Okay. Or the hospital. Ti ono me kasaya se or the hospital. Nti na me so sa de yambo a Monday bi me ba. Nti me ready se me ba no. Na me te se aka baby. Oh. Me so my me di mrano so me buy. Oh buy. Okay. Me buy na be hwe bibia. Nsi no. Efi okra no me yan konsema obi mo. Okay. Afi be mo asem na ye king. Afi em say 4 years ni ana. Me na pasuka kra. Okay. Ti buy. Oh ma ye bibia. Nti ye fu no ye wo japade bi wo efu wo baby wo afra tetrem. Okay. Efu koko ana body ana koko. Koko fu ni asase. Pacho mitio. Nti me buy no. No ka say ye mama ba ku bi wo ye mfa mama. Nti edi mama a che say nti menu ya panyin no. Menu ya panyin eye nana oduro no. Won so ne mama ba. Ne mama ba. Ne mama ba. O ye panyin che nana oduro no. Me pacho hold on. Nana oduro no o ye wo den wo fa na wo nana. O ye menua. Unua. Ne mama achiriba mienu ne me mama. Okay. Okay. Ne mama achiriba mienu ne me mama. Yo. Nti o ye menua. O ye wunua. Okay. Ona na ye mabusua panyin ana. All right. Ebe fan so na o ye busua panyin. De wo na so ye busua panyin so me nim time I didn't see a busua panyin. Yo, pacho to asem. Nti na e do ndi o na chese bibia. Nti me ban no na mo ofa waka baby na fie no lost interest no ne ma na ti ho. Enso dan bi ho aye dia. Na o disafo ma me se menje na me tremu. Mentra ho. Na titremu so no o ma me edan se menye tremu na ne fie no otimu no so ne dan otimu no so obeyi dan bi ama me na mama me iraba nti mi riba na mi iraba abetra meme die no mu na me so makwa akotra ne die no mu na aja wo ti wo ye no na me ne menu apayin no na tifie ho ti menu apayin so ono so o ye ne me bia me koka ne chese ono so ne bo afumi ti me guma ni mu ase se me no wi papa panyi ti se wo no wi o se me no wi o se ya na we hu se wo no da debi o hu da okay
ono na eka ono oka to kasa me no wi no na me so se me so me se o so di nkrofo ire pacho traso se o tren hwehwe dem antobo nti wo so nim de woye o fa nkrofo ire se me de mahu bi wo de ohu se o fa nkrofo ire me de mahu bon de ohu se wo de wo no wi na pacho wonom wo se wonom me suano na me no so majai we jai okay na me no na ton na o ton okay na onom kakra nso me nom so me ton me ko fampo anu kepusu na elimina ne manema no ina Abidjan Liberia no ina de ko na o ko ton ye ton say me dili wo dili ni wi no me dili wi ene wonom che o se wonom che mo me ton che ne mo ne no de ba che fi all right me no che me no che wonom do be say oh me no we 53 years okay pacho we di say no 77 years oh ene wonom che papa oh me no che say dem no me dia no about 14 years 14 years me digress but my engineer ho ne kakra bi ansa ne yakọ asempoti na den na buy a o kasa fe de obejai wi ni no oh na me yire ne me ba no me sisi my pain enti me jai na say me nya no ne ton na say me ebia bibi to me a ebe ha adwen enti me jai me so mu kan so me so metiase ma mo me jai say me num sa me num bibia na dey ne nsa ne ma wonum hwi no wo say na de na ma e show na ma wonum ne de na bibia na shame oh debi obi ka say bibi she no anya bibia na shame wana na wonum me ana me no me bibia na shame me so me no me mfa me nya basa sa me feel ni okay wo say ene me sa obi ho ha bia ene no wonam na je okay so ati ase na manu mi 53 years senka dam bomu kra senka ma bodam ana me boa ene se ne wonu ma wo modam te se de ayankofo kan ana da bi anya no kra sa ni wura no enam kwan onam so so ati ase se wanum ni yi a anya so wanum ni yi a se bia onum konunum sane ne manema na odi de manema na odi afrafra so ati ase ene be ha dwi okay me da ase ene yembra asem na nkasa so etu wo fa ne se wonum wi ya wo fa ye menua unia panyi okay ena also se oye dey men so se odi nkrofo yere se open nkrofo yere fe no akọ friend ntuma mama me me de mahu no de ohun so you know refer to previous years now kese wate ba no de ohun debi me kura menum bi sada me ye mo boase okay ye mo boase okay enti oboase no na madam teacher bi e ni nyina na te faako e fe no teacher Kobra enti na okokire me fie bi mu se me kwa maame bi wo ho me discover no be bi ama me enti na me kwa enti 1960s asem na okay so ati ase enti me kwa na maame no akwa akoto bi ho sa enti dakro no na chese me so me kwa na me so me tobi na me tobi na me de bae enti na aya na me so de gukrata bi na se de omusie on de omam bi nom de bi teacher nde ona omam bi nom na mo mia me de madwene fa ho a chese me hya se onom ye enti me nom no na me nom a enti ana teacher ne so ama akotoba o ma me kotoba ye onyem school teacher o do teacher ni ana okrom o teacher ni a won so kira de oboase Methodist nti ono ma ukotobra no na so ukonscious se edo na me so me so mo se me so manumbi na o sha se wo na we dim fie say oh samre na me so akra be sen samre no okay say ya oh me kai say me yo mo 47 1960 na ke say be say 20 years David no do cry me need 20 years cry 20 years and you shall say ntewu oh and temper and I won't me ya 53 years me no me ya 53 years na oba worry na o yiri nim se wonnom wi me yire no ni ma che no hu ye o ye den no hu o se na ye madwuma me se me ka che se ye madwuma business ana o ye let's kaso wom oh anti ne pa didi yon kasa wi ne pa didi wi non kasa wi I see ya de bo fo ko wi mo hu ina no oba fi a oka Pacho say
me say ya de before okọ Europe ho nyina na oba oka oka ontimi nko wani yo ete for we de enkomo no ye digress kitwa bi enkomo no titiwa ye japade bi ye wo fie aye papa de ba ye na wo kana ode abafam okofa no nkra brebi say na wo shikakra na e fine oh me shipa anya kakra me shipa anya kakra wo shipa papa wa shibe 53 years hey 53 years enya ogro pacho o maye say o say me ma mo ma nine wo sremu e wo sremu na wo say wo boase na me say me ntibo ase mo sema na wo say one zema me nsa na ba kon wa ka me no enzima in for western regions na oh okay western regions to manaka 11 aka me no o man 9 ni nyina aka 2 David me say 9 4 okay ba kon wo nti aka 2 so wo 4 na se ba ku wa enka 2 enka 3 David say mo 4 no dey different na me sa ewo 3 no na ba kon wo na aka 2 it will come money nyina bo mo do do say o ma say 6 okay nti 6 no o mo nyina say at a point on papa sheri say nya dey bisi ade aye business ameye aye business ameye anti say me kira say nipa ya num yi say a ba yo wa o de ma me nko Dr. Grofine Hombra me ba no abe kire me business ni mu na sa ne aba wasas ni so ne ho komo so ye me de asase so ne hia me say ne me so ha no ye me de nti wo yo de kakra na me so ma ye me de kakra ro ni akoye ni why yo Dr. Gro patcho yo na ofi hin ne ba package no ehu ehu hia papa say hu pie no wa package hu hie wo be hu na mema na ehwe baabi na ma no so ehwe baabi eti no opia abonten aya no wagina hwehwem na wa hwe se ne wasia package hu no bibia de the year mosre mo ne moto na modi nkoma ya mamonye kem good afternoon akoma mu nsam dwumadie na ye de ebremu adakọ ebehye da ba chese ne wosa oba ne be ma wupia odi bibia tututu ye na hye bibia wo ye na ya na ne ama ne bi dada abonte aya na nye ana ewra mebua mebua na aje wonsam wo aje wonsam ade na wusu mama misu ewe yesirisu ana yesirisu Aunty Bea yes mama misu ade ade amfa wusu ni sure dey sare de ni ase no pagi wusu ana nade na musu yo tv su jaisa ye nya ko ade ade na musu mama misu onu su na so me kai eni jisa no me kai na susu na dia Aunty Bea ye na dia o ma ni su na na musu waton ye me nto mo so me mbo bi adi ye say packaging say we hia me mouth tissue eni eje yeah hwa se pagi su na esi ha Aunty Bea There's a mistake in this here. When this part to say, mama, show this show now. When you say, I was here your favor to everybody. Only move papa to and come on in, I say, yes, packaging, a win here, and the mama motivation. I'm a try 7 days by the crammy jay. Mon come on now, more banana, pick him a topic near Fremo. So, ba whoopia, I shall say, Bibia would be as say ye. Beman swoopia ya hwese bibia de ye enti saa afa no e ma ne hwehwe baabi na mo mema no so mo hwehwe baabi esa se man package eniama ye enne ma mienu no nsema na omote ya na omoka no enna me de aye motivation na me de e ma mo no so ati ase this afa de obekasa afa to asoma me o Aunty Bea hu hia sese se ahwe nti na ahwe wo hui okay uwia wo de gina ho ne hwe ho wa hwehwe ni mu ne hwese bibia toto yie a wa pege bibia asi ho yie ena de wo say da so wa manada kama okay very necessary uti anye ya na obi entumi anka nche na wo fere efu obi akwa ko hu bohu ana ada ne trend ene so de wo ye ya na de wo sinade bi ni so nti Aunty Bea nya mie nim we mema motivation na mema no to omofu kakra ma me oh Aunty Bea mema no ho ye will be a track shoot ye sha ye nsha boxer emu ye loose
Okay. Because obekona de ne nante. Na obema no bo se na nante na esawo o trouser ni enye ba na sa enya ho. Onye gentleman. She tight pants. Boxer shorts e betimi amu ade no e de atu yie na ama wani mu na ye flat. Sa so na oba ye skinny ya ye shey. Sa wo sha G-string a bobo tissue. Efa to G-string nim. Okay. Na akata wani mu no oba betimi hye ye skinny no no ebi ko on hye pant obehu na wagya na koso kuma na bomu ena won so na mo na bo wani mu na mo na bo wani unye lady. Okay. Apart from say wa kompam no eni kwan so obi o wa abontene ehu the size of wa koso kuma no enye kra obi de ne ehu ye ka wo ma wo de akwakwa eye pa ebi Aunty Bea hu na ni kwan so odi mu ene se ye ka wa ha se ho na mani ko boy na no a kire sei se ogina wa o se ehwe ba bia wo ye nipa ene wo ye be ma ni monyamfo nti ai na makohwe ho da bi ni ye hwe ba bia na sa na mani bo na ewra so ni da ho no mo ene mo nye ewra wo so ko hwe bi Aunty Bea ma adwuma no wo so hwe bi na ma adwuma pegi aka wo di ai di me hu na pegi aka Oho ba no aka so ta yes ana ma no pesa ya won dressy no nya die no won shed the tight no okay wo she boxer no na e loose Aunty Bea ya na ye hu na eme bi anu ni nyina akra ye hu oh yes oh yes wo da me the video bi be chill okay ye wi am the be chill oho ti ya onye ni ye o package no so ye a attraction ana the other way nyina echi was how the be attraction apart esa akra ye mpe esa no obi ehu o ye dey unni ade no hu ni nyina nya wakodo biem o enya wakodo biem enti mema no mo package o mo hu ye o e ma na ye ha o e ma no so ka ho okay e ma no so ka ho na pegi ka bibi ade ya na ye me ya pa ya ma ho metine se me hia me yonko ba na wa dress na ni bees e bom ye me 10 of e putu me wo ya na me bu afu me yo baba na me bu afu ye hu atade ya sha ye bo bees eni atade ya sha ye ni gu ho yes en she bandy dress na me bo bees se bu yes a wo ya ye unye raba kra ti won de wo sha flare wo sha guidesa loose dresser maternity a obetimi abo bees basa obeshe bandy dress ubeshe skinny na wabo bees tie okay okay ene ye she na me fuka na me wear ho pa wo she trousers aya ma top na nwa kakra sister bees from okro from ni ba bi nyina he bees ne so a he wa sha tra na obo bees no eno kwa da na nka wo twa anim na wo si no Aunty Bea ni nyina ye abegu ni sisi a chi sei ena ade yi na we be say higher comment me nka bibi kasi da bonten sa wo enye fe afi Osif ma mema na eto say sister yi pa ade a wo ye di hwe enye fe yes seremo oba o shatra na ya bo belt no na ni anya hwe wo sorry a entimi ma wo hu wo da tie pa mo cho wa ena G-string no so mo sha ya na bi won ma usia na bebo wa chi bi sa o shatra na ya wo ya na ka be ya shatra pra ya Aunty Bea na wo be shatra na be na wo be media Aunty Bea no nti eno ansa ye ken wo be ma top na bia na ye tenten kankra na wo ni se top ne etia so wo sia na wa so akire no na producer so o sha se esu abe o sha you can say try na ya Aunty Bea na fa ko eno be bo because na dress kra ye she kra be bre di Aunty Bea na mo o sha na ya na he senya o si kikan die Aunty Bea aside Aunty Bea no ye wo pant bi wo hono ma enema no like silicone pants osha and tight o bat no okay na bi enfan say offer say me jeans a e be me hu the size of pant a e she me da bi silicone pants bi entesa na say obesru say wo she sumi enwura ho say de ne ye ko secondary school ye ka no ana say articulator for the pillowcase ya ti atomu there be and silicone pants no e wo honom osha Aunty Bea et say de won hwehwe no but akata ne ma bi so ya fa ne say bees ne bi afa se bees ne ya de so a yentimi yimfi ye ko mu nto honom yen yimfi ye sisi echi nto honom da bi se de raka atade bi wo honom a ehia kra ehia
a ma yenhu curves no enye se bibis na be ma yenhu isi agin mu okwe mu ye ba betwa so na ma ye fa breaking news bi enhwem ye se efie bi anase ba bi eshi ewo yichi he ya stadium he ya ye ne eyewitness no ndi enkomo. Hello, good afternoon. Good afternoon. Me pacho boko de Boko enya boko sa ye no kre pacho hefa na ugina na den na ekoso ho yi American House. Oh. American House. Okay. I have oh, shall say about time, bang. Oh, that fire for Baho. Okay. I hope, sir, apart from Sebion California, ma say no, Obia Hong Kai, so we were now we pra. Oh, we are here, but the Yamias so be a ho enka ye na fire for bedru ho de yenja dia kana fama fire for na ye na ye boy baba ye da se papa me nua be ma yo sister mon we finally en semono ki na ne bo ana say but enkwa wo ho a ye de Yamias aya na ye obebresa di mfie bebre be page apade no na within a twinkle of an eye, not Bia say, yeah, a hadron, party, Aunty Bea packaging it here, very necessary. You may keep ya to Mude Yamoke, especially with beats, no. On say, made the mean, you know, Namni say beats, I can see any Dianke and pump beats. You get it? Nebia and Kitwano, a daily walk around beats. But a noble we know, baby, we are bapa who knows a beat. Tele no dinam krom ti se de dam nse no dinam krom o ba be sia nyesa o nante na ebo adoma wo ni sisi minim ade so nka ye dem ade wo enti no we de ye de be famu mini amman komo mu dinam tie nam se ne we de ye fanya education kakra ti mema ne se ya mon package ni ye unim se okita heavy load no hu se ne obesi abe package no ma mie ukunu pie o boyfriend e pie aya hwese wa hyehye bibia yi a na aya na ebi mo fa niam toto yi won esa na menu ambe di kobobo so sa na aya no mo se enya akono yeso aya na pese bibia ya akono o mo na suma me se me be kana maka a kire mama mo e ma no so brazil no abode no ye fine you get it na enjoy beats na akakraka na edi na nanam abonti no emboaye afa na ye mama good afternoon it's a good afternoon bi o ma ya akoma mu nsem dwumedie ena ne wukwade ye de ebremu dwumedie eba so edwada eni efiada bia dwada ekopim efiada monye o bebi a mo se ofa de ne ntu na ye den ena ye den monye Monday to Friday 12:30 ekopim se no me nsabebo no ena ye di dwumedie e de ebremu bibia bi wo mesua de ebi wo ho ayesu ebi wo ho ayesre ebi wo ebufuo ba na nkofo twabo ye so for God and country you get it ni abet na ha na ye di binti ne we ya che obi wo kra no wonimo nti ne we sua especially mema no mon package ni yie na mon package ni yie aya na mo ho aye yakono esa ye huhu nya mebi dida de baby sana ni hu se wo gentleman sam no kra se wo fom we hu ana ana mu shoe no small polish na shoe no ha ye neat kakra wa shoe ya na bile hwe ne de aya na wa pepa shoe ho wa polish na de afa ho na shoe no ho ya akono na tutu amotwom kan wode fa ni pa na nyu wode fa ye hwim onya krakrakrakrakra internet de we ye de be fa mu asa ne de na dwumedie no e de abramu ene ye wukwada asase ho nkomo na nde ye be bo na girls no mo se nanti bia hi na wawrei ene na otwe em birthday it birthday wood na matie wrem no enti sa birthday mo fa me sa mete ko
me ti kwa site mudi mo nkomo na ma ye careful me ho na me di rerem nesu yo enti aka 10 days na ye ba beto aba ya ka package ne wie they say ye serious business 10 days pe na ye ba beto aba de di kan no e de dwade di enim ye na special voting no eno wo sabio me maame a wo dwom won ka ho me papa wo dwom wo so won ka ho e for security services ye na ye kwa akoto yaba ensem trofo a on the 7th no ye be ye adwuma sonko de aboa elections coverage no e na ye kwa akoto aba any electoral commission for na kasa so omo ayafa wo mo so omeye officers no be chochodin no omo na be kwa akoto aba special people bi e na be kwa akoto aba eno nti e na ye friend no special voting and I say early voting eno de adwada e na ye kwa akoto apart from sir nipokuo ya amabo mu din die yen ya yaka nyina on the 7th memenda anopa coal no so na commissioners no officers no ye biepuno no ne ye kwa akoto aba apart from that no so wuti wo baabi so be catch us abato ne yekoto be on the 7th ne akoto be on the 13th ne akoto be on the 15th as nipa kro ne se wo bowa entro na wutwa no wo dada ye nyina ye kwa akoto yaba on the 7th enti apart from mama medical body say yes special voting na o me kwa akoto ne de ye yaka nyina on the 7th na ye koto aba enti mo hye ne nso emfa maye anopa no nso ekopim enwumre no num na dwumedie ni nyina aba na wie na afi ya sha ase e kan nkakra be bia okoto waba no ubetimi akoho ye kan wie a eho na officers ne be kan eha nipa simesi na MP no elect wenya na de aka ne de aba region ne ye keka bom akopim say yisifo ne be declare say president na ye say crowd you so with the BB regional coalition centers enti no na is a region ha no president eyi de obi a yetoma no candidate 13 no de onya ye bia no ha EC regional director no ebe obodi nyina sana chairperson ono so the national one no kan nyina boma na odiaba enti 7 December ye nyina na ye bekọ akoto aba na de bia enka ho biem de wate wo ba bibia no enye no kre era kakabi ka woni sorry okay Aunty Bea said na wo ka no de obete won chen bia ye mu yesre mo muntie na mo nhye ne so pa maye na abato no ho nsem nyina so de aya mafidie ne nda ha Akoma ye de best so mo san so na media general platforms ni nyina so no ubenya no nyina wo ho na ye de credible ones ne bebre mo ti menkoti eti nchen ba bia ma wo ye mo nkohye mo koma BP nko rise to 2005 degrees ne ho nkoromba be wi ase na ayi yes o candidate wi ni be wi ase na adane yes ya adane ha ti yes ro ye mpe BP sembia ti ye ti media general TV3 onua Akoma connect ni ade nyina uti ho no ma ho de ye ntwantoro de yisi aka no ne ye ka kire wo na wo so wati ye nya hoda so na de wo ye bia wati ye ne ti yesremo on the 7th anopa no so kosi anyumre no num na ye to no ye nchemu mienu nipa no ewo paper no so ne ye 13 ye to mu nyina 13 dama ti upe wa na akwa afetim upe 2 afetim 3 afetim upe 13 na de tim saa na ye de kɔ no a e de akosi nti yesremo ye to nyina saa memenda ebe na awotwe ye nhyene ye da say thank you so far kakra from elections no Aunty Bea me de be me se wankoto obi beto obeyi ne wo mpe e de amawo ti dan duru a kone koto yeso so ye time ni o this time ne ba be che bobre sisi ade omu nyina hye yase de e be ka no eno ene wom enti 7 December me se ye memenda obi aka cho se kwasi na na se eye fiada wo boa eye 7 December eno an ye nyina beto ye enti dani duru a kone koto emma obi enkoyi president bi a wo mpe emma na MP ana se MP bi a wo mpe emma wo kone koto okoto na nyame ya adom na so we ni a wato adi olusususu de na eja na wafa ne saa Mr. so ye bedi bronya no as ndie eno die bronya na eden ya ye bedi ye mpe basabasa bia enti memma obi a na adawo memma obi enhye okutupa because de ohye okutupa no ono na busuafo kitakita multiple visas ne nasefo ye gi bum ye kɔ ukokromoti na ye ba akopɛ okɔ a fakotim nia wo pɛ no din na ukɔ ofie no numba waba bebi a woto wa aba no aba behwete ko yie o sa nko yie o
hallelujah still strong Aunty Bea me da say erayon ko ya boafo okay Aunty Bea me da say papa abusia ye pesca man Aunty Bea man dia bo eye dwumadie ho ebra ne senti ye mpa aduane pani ansa isan se ye ndidi a ye ntimi enya akoma enya abotre enya daje anya hoden emfa enti akoma mu nsem ne senti ye petom brown papa die home sweet cereal legume mix na me de eba wakwan mu ne senti ya pebito akwada wanya abosome ensia edikosi abrewa ne akokora so obi atimi di bi ema ne yeye we anopamo sori na breakfast no mo ye na mo de mo pan no kakra kosia kakra sugar kakra na milk kakra gumu a mo na mo ko no betimi agina mo ho a ama ade mpo asa ne senti aya pebito e wo poku trading afei kejetia gate 4 store number F3280 afei Dr. Mensa store number C14 omone Osons chemist na share ni mo edum PZ biaya ye free spare parts no ubenya biato sa so na edum pampa so ultimate lane ho ebi ewo ho keo eya de share market ebu akwa offense tano so ena atonsu dudu mu dia no wa friend penny for ewo 0246 697358 and 0546921728 Charistic Ventures say yankanto so wodi nupa no aba na omodro no de papa enuro no Zahara herbal products ewo adwamai so pharmacy chemical ene herbal shops ahodo nyina mu benya bi ato na wa honam ye wo ja woje ho a NG no enupa yu benya bi ato amene to sa ha nyina se ede amao oba ne be ma monte de mo so maduro ho sanso ena yade bi abese ni padua no age ni padua no aboso ma woje ho ba bi a NG no Charistic ni nupa no Zahara products na meka fama wo ye wo hindi herbal mixture Zahara G capsules Zahara man capsules and afi Zahara mixture no ankasa eno immune support na opedodo to dia na wafre doctor e was 0246 348334 and 0248 569335 na onje was so grow fine or see makes you grow fine when you dry bin ma be ma wa ye fe e be ma wa ye kama esan say ye de yankase na cha kokoo ya e na aye ye nyina ye nim ni pa wa kokoo mu ne santi wonu madro ibia eboa opomoden ema wugina brane ema wusipi esita ema no nso de ye dro number 1 aba no ye tene so ane ya sorry esan sa beboa ye mpa abedi akagina mu ewo ye menses emu esan sa na bi wo hon mo so mo menses ne ma ebi nso so de eba na tese ayase ya no wo mo eje mo ba bi a enje pains pa di pains enya asem ketoa na nso nei grow fine environment no sa ha we nyina afri ema no eso the sent yes Dr. Grow fine ye dawase enu pay ubenya biato ewo eye pharmacy ni herbal shops ahodo nyina mu Misty herbal ewo mbrom Apidag ewo mbrom Smart herbal wo boase PFA ewo Tafo New Road Casework ewo nkran ena calling akewo Ashtown dodo mu dia for Dr. Grow fine na etono dodo ewo 0244 596532 Grow fine herbal tonic or say makes you grow fine. Dank Herbal Complex Limited say yankancho say enyalewa abesuye ni padua no so edoso na emomon de wa fato no so say wo hwe no watu ba ku bi ase eno eye enamu enyalewa ahodo enti wo de say wakowura to krobani mu na wakote namu nyalewa ahodo a mesrew fa kopie mu ewo dank aso ye ewo de eye wo last stop eye one touch wo de do ne kanwa ebeko ensanso emabiem enko chinchini baabi ma ya nkwaso sotoso ano be wi ase na akoye yikuankro oye ne hwea na enye yie mesraw syphilis candidiasis gono ha adwen papa enkanka syphilis no yesi ebetimi am wabodam ebetimi nso am wani afra entina am wani mfra entina wona modam wo bra dank ewo ho no betimi atu sa ha no nyina se ede ama wo fo ni chemu ewo Kumasi pechi number 2 onom Eben City Life Hybrid School no Fred Dr. Dank ewo 0266 593330 and afa 0244 017556 Posa Travel and Tour say according to your own saving in ano fa beda o mo san se nei o manfo bi twi o manfo condemn wanya sam ketu akra ene say wo so do asem ye connection man na wajiska do o medo be ko ayi Canada medo be ko America medo be ko Germany be wi ase na ye boachi bidin na ye su ni ajajo sikasam nsam aye di onua
entis wonya kakra na apese wutu bata wonya kakra na apese wujapa mesro fa koma eye pozafo na omfa won komo bia nkwadwo sika ni o na ehun nsem wode pa sika omoji ani nye sika ketwa enso be wiase na Libya kra yamfo wanru o poza de okwa ebia wo se mpese me kọ Canada obetimi aka to se bia wo Canada de se de connection no aya de pa na emom Germany na ho pa na se wo mpe wo pa so penko ade odo bekọ wontimi nya obeka akire wo wanju sika entwu ni bia mese ba bia ye bo ho dawuro no ho nakọ esansa wo kọ ne ekotwu kondema akoma mu nsem so na ade beba bia bisa asa na wan tipo zanka e wan na ne ebisa wo na wa kire wo nsem mu e wa sa no you go explain tire no evidence enti for any chemu e wo first floor Amenasi house one Matthias Junction e na ehwe ni Musuami magazine afi kejetia first floor Babes shopping center Morocco Adeshiman e 0205 215495 and afi 0504 256360 Power Specialist Herbal Hospital Dr. Kosia Dia no wo hene yere wode no ana wode asem nyale wo hu no ana mu dwane ne scientifa onyale wo nyina akopie mu e wo no akache e ba no yade e friend say hepatitis no a bi no watene te waje ho abasobo ne scienti hepatitis yale bi atete wo A B C D E chese ba bia obetu ase e the amount name it never call na afen so wo se liver no e na srade aso adore ho a oba wo ho adro tatasho ho no ma wode be kan ensan emabium udompe no emu abu anase mpo akọbọ bọọlụ na atu afa ho a eno so Dr. Akosi Aduaya awo that Power Specialist Herbal Hospital ano owo ho adro tatasho ho sciatica yade eso ato asinti na etwe saa wuntimi ntu nan wugina fa akokora no wabu ahye eno so doctor wo ho adro kwampo na ulcer de wotenete krabata ne dawson na mom hyene so na ba bia be on watimi akọ kumasefo monko fe yase Lake Bosomtwe kwantempo ne so wone Jasbo filling station na hwe animu ofro shan no aya so besi wa ya junction enkrafo nkokwa benyapo kwase ACP Main Road Nata Krade for so nko Anaji Estate woni Anaji MA Primary School no na ehwe animu na dupa enti wode enupa no aba na duro no ye papa anti ya pebito eya dua ya heba malamex ebeboawo na etu malaria fever na afa general body pains ase hebaten heba meshane ne powder eboa na boost immune system no afa jikaji heba mesha wo be manum bie na edi omensem kwafka heba mesha wo bo wana asoso wo mfe obo wana wo jonso ho eya dupa be na mekanfo de amawo edua ya heba tonic wo awuntimi na anwumre na wafu ade shankro mo na wo tekete so esum ano no waduro nie wanu mu ato na ntimi ni nso aya anom bi na ebeyi sa ha no nyina ede afiri ho wo benya no pai bi ato e wo Misty Herbal Room Apidan Herbal Room Fred Mens wo kewo Dani Herbal Shop wo room e na Colinak e wo Ashtown Fred Dr. Akosi Aduaya e wo 0200 383831 e na 0244 544422 Aunty Bea era medase papa na yenko yenua bema enne ode nasem aiba na yedi ho enkommo enne ye ukwada nso aya na yeka asase ho ensem ntenche bia menua bema no ebetena se na yene no edi enkomo na ansa na obetena se no mame fa nko geo security services na yenkope edwuma emfa emmaw se wedi efi 20 years ede ko 45 years now ye Ghana ni wo Ghana card na obetimi aye security edwuma dia ene akwanyen ewo ho ede maw ye pe edwuma ye fo ewo enkran tema ena Kumase na feiso ewo se utimi kenkan brofo utimi tro brofo na osan etimi eka brofo na ometimi eno aye adwuma 21st November ya wade twem ya eno mo share recruitment exercise na asi omugusu a epenkofo ne omaye adwuma nti wo Kumase dia bra Kumase Golden Bean Hotel nhwe ni mu hono ma na obehu geo security services omo office no na afenso hostel facilities ewo ho nti be bia ye be fa wa u free be bia ye be fa obaye adwuma no ubenya baby ada security officer yebetu aka 900 Ghana cedis na supervisor enso wenya 1200 Ghana cedis 0501 095580 and 0241415890 from na omumpe edwuma enfama papa good afternoon we dey say me dey me from papa crab anya dey we say me kabra bra pacho ho ye me adume ho ye ho ye papa wenya bibie di wenya bibie yo e haboko wo na wonam yo me pacho
asase afu asase udin ena bebe ofiba pacho efremi Emmanuel Nkroma pacho mfite chimentia Kwame ana ya Nkroma oye Kwame pacho kwaku Nkroma okay yo ene kwaku Nkroma yonko me pacho afu asase ma me kotoe free nana okan subli so hene nchen nti ene ne papa yeso adwuma ne aduame etoi 93 nam koto asase no yeso adwuma hwa na omaba akura nti ne edidi ho ne abedafi sa nti 1992 ma wie school so adwuma apom me ho na me yese omumma masase ni bi na yede ya mesifi no de o mani twa sa maame kese na ifinya no nti o man te ne plot no twa na afu na maame ti edahwa wo man yo moto eme no ne yesan sha ase edu afoforo na mu awie etwa fatugu nti ntimi anya afu ne fie no so ben ti papa ton bi ma me ba akwa efe no amawro ena me de medie ni ja no medie ni emi amne na menya susui te chempo su na etu ndi ja no akota amawro okay ena wo hwe nti edahwa na dia kana yeso afu dodo banchi ni ade a ti beye 8 to 10 years me na papa dia ka share no fa ase efe no Solomon we mesi ni nsasa on tete plot no dia ka no entone ma no ti wo hiase tete tone mi hu se no diskan bi bre papa no ti me corporate no so mi hu se won so asi ofa bi asi fie ti so nti wo mu anam papa be yale papa no yale na Solomon no adadwen mama ma ko su medie to musu ye na etu no de nadwene aba medie nso be si fie 3 rooms so asi ba ko so okay nti ba ko aka ma ko start ordinary aba medie no so aba medie no ba ko so semba pa mam yi no man ba ko afa ho bai nti wani me hamso a na menti asie na me de ba Akoma FM ha bi si wo kire me de kare ko to no papa ba ko eni me fe na apia isi tetiment ya ohene ni ho nti wani ni pa ya o hwe akiri me ko to na enim na me medical ma tampan ni bi akohwe ni o se o mo no de no baby no we no wa me kam papa ne says bitimi onko hwe o mo de no na nko mfama me na asundue mra me ko papa no so a wanyamo yi bi ama me o papa na o chese o hwe akiri no o hwe akiri papa apia ne na ye nana no no so no wo fa ne me papa okay eninti me de dan ko hwa na wanyamo yi bi ama me na me de ba Akoma FM abisi wo kire wo mo no mo yese nana no wo minti mi fam gwempre kope nti o mama kwanche se mi ko hu kwanta ba hema no ona o mo se wo o mo chance asem so am ben statement ya show masi ti me ko infio no mo ko di ho ko mo no mo se kwanta fo asase ene statement ya no na me sai ko kwanta ahemfie na me no mo ko di ho ko mo ni pesi nyina ko mo se ana ko da pesi ni na mo bi agi wasase na me se me ne mo ho hwe nti mi pe mo wa nti na maduru mo nchen hai nti o mo ye elete ma me de rekoma sembiri ma ho judgment o no rekoma Solomon no obeto lete na bo me wo mi shop na mi frɛ release mbo na mani no si mi nya ne se tamu du ne se wa ma na obohu tamu ndu me ne me maame efe Elizabeth adwonu ko firi mu me ne de koyi ko tena hwa wa ma eno mo yi atran kunyane yese me fanko court na o mayi na benko e mponu ahene attachment ya mo de na mame na bibia me mo na mane nti me de court no me ne mame ye nkrateri nyina awie ye no ase ko kasa no odwuye no no tukada okada nsifo no woni ni pa nkokoto a yi na nkodo hu ne de yakɔ nyina on so na afiri mu nti yele hyehyɛ so ka ho asɛm a febru me bi court no bisa Solomon no pipes se wale gina pipa we omunya wale gina pipa no pipes no kwami di aba to mo je medie no hwɛ de me di ka ko to court mo se no ano no mo de ma de mam de hyɛ bag
Ti busa pipes na omanya na mo se afeche mo se ewo ho na kwatu yesa ade chia yemfa pi omfa pipes no na emi ni omi na yesa amra ade chia yesa nkoi obusa ya man sanga pipa no okay nti omo san sheda se yemfa dance for no start emra yemfa start asem no de dance ni Solomon de dance ni bae ye fe ni Jones to bae no se won na si Solomon si edan no emano na wanfa plot 50y ene man no mesumi de 50y was the 27 na man se won si de ne so wanfa 50y ena me say 51 de media 27 de minimba be kura ye wo ti 51 so de dan na si nti na minimmo gina hasisi a ti minini ne question bia busa 27 no ho na gaagi ne se wo hwe ayi no e kan sen no krata ma ayi ni ma be do hwe mu no wose ye no kore was 27 de ni 51 no e mo brand ni question bisa no anu no na ono koi ti foforo so sen bai on bai so mu se Solomon si da mu no se da na ye ne fe no so nsi bi ma no na mo se bi nya question enye de nya question se me enye na ye se mu bisa na question se wan ka pro to asem okay ina won so ni gitum nti the more for yet to say this is a time planning papa ma ne bebes ne ko hwe eyi no se no no obi gina dia to dwa say we dia ana we dia time planning ne ju bia 10 million no ko hwe ade no ori betu dwa e betu dwa se asase no enya media ene nye Solomon so dia na aye baby asase yo matia to say judgment ya ta ayin kurune dia ya de bi mbegu bola na say assembly ne dia mo okay ndo ka sa no ye wi ono wi ne dia okọ na me dwene baby asase den so bibi an kire se wo ye asase ma me kotoy na wo ka say dia ina ye de ko msa sheda foforo ti dam she bebu asem no de timuafo no be kan say asase no enye media ena nye wi ni soso dia enti de wa won ti ase no na rekọ api na me pay 20 million fama Solomon mse o pay 20 million ensan fama Solomon no mse de me mse na me kan ba okoko okay ade am ya ti ase se me ma me dia ye nkura ebren fi tetere ni aya se ye wa adwuma mama mbie na fere ye de akoba ni sei timisa adwene ho na menti ase no mse bi masa ba machi ensa me ba ho ye se bibie ni a mama ensante dbc na mama sande mama sande abaha se menye memoa na mensanka asase okay enti we o ba hande edi fie sei me ba ha ye ko 2 years ni 2 years ni okay enti 2 years no na ye tufu sei pakona ahemfo ne try no mo say anka obenya asem no bebi anokre no eda na wabo asem no nyina tofa edi ama yesisi nyi say umukoye court ni nyamane ni nyina no ena yesi tua 2000 fama Solomon no na wo de man for DNA nti wetua nyina menyantu ai be 1 week ni me di bi koy ti me di bi koy no na asa bufu ahye me so sika na amosanji edi ama nti register no bisa me say asem no pa say na me chire no say obisa wo mo na asem no mu ama obi ase we ana we o say nye we dia na nye we so dia asase na ya assembly dia na ka chira yin say nye we dia nye we dia won so de dan asiso o start dan na me sha ase de ba ko tumi ade say o si dan na ya o de hwehwe boso nyina na o dwiri dan na gu ana first one me di kan ko si ba so da kan ko tutubu no no si ne die ti se nya media nya we dia na da na wo so se hwan dia nyo ko buda ntumu nyina na ehu se nya we dia ba ne die siso ne die won ti ase sa okay yo yebe bia nsam no pa na yebe call power specialist heba na ye ne ye nua Bema Collins edi enkomo na afi yebe bia ye nua Bema pacho si kwaku nkroma wehu ana se de am de frame ye kwaku yima eno pa ne ye ni okay kwaku yima ene ye nimu pa e wo he fa treatment ya e wo ahafu ana ahafu okay kwaku yima ene odi ni asemi e de abetu ye ni mefa ne papa ne maami asase a
ni wo je se unua na fom wo papa de mo fa papa wo fa ase papa etu papa no oh okay na pacho papa we sese papa nso efiri mo na wo papa nua bia eni ho no ma obedi adanse se ampa wo papa de asase no edi ma wo ye ho krata edi ma wo pacho ode ma me do anya krata bia nto so na papa nua papa wo fa ase papa nua ndum nyina ewu na wo fa ase ba ko de baafo oye gidi panyini ene ba ko so de panyini ye jai wonso ye papa ma se nua enye ma me ba ko mba okay yo muni na asase no ko edu me bi na papa ode ma me na wo kire no ti ma me ton ba ko no me ko bona mane se awon kire na me hwe aba so no yale na me ye se me ton plot no ba ko me de scan bia ma na fa ne ma gu no so na o da ma se me ko ton plot no ena me dis kan 10 million si papa ye jai ne so na mo de ko ma me papa ndini pa oto ade no ko tena ba bi no ye nyadoa esi ba bi de istim ena wo ye nyadoa nti woni state ni me ham so a me nya na number so ma fere na ka kire no o je so wansa anwia nguso wanfa bibia nguso e modi ayi na so papa ma o mienu 50 51 no 51 asulu mo je sisi no na me ton ye no e ma me papa e mu skani bi ma papa okay ndi nipa no ba ye no wo si ededen asiso ma presi chain se me mata to na asena ma obi na me se de bi ntisa me se na ekoso the presi chain de be yan se kise adese me sika be ma na se me ma na protein no foforo okay ti ma me ko ma na protein no foforo wan kasa ko ma no nipa kro na woto na sa okay mane so ho ama me ye ba betoa so e wo ho na me nko Collins ho na ye ni ending komo Enfree Power Specialist Herbal Hospital ye bia ye ba betoa wo komo no so Collins boko de ye de nyame ase ye nko ye ni me yo me da say power emre ana odofo ye druswe na power ba say ya na ye wa yaresa emre na mamu akwa bayi no aka me ho na ya frɛ no best no 0244 54 22 0200 38 31 na WhatsApp ya 0555 78 odofo Samre Ghana ejina akono na de nyina ye ka eye asumdue ensem se ebenya asumdue ama o man na so no kwasam ne se nipadua ni asumdue a odofo oman no so eni asumdue imagine obi an hotutu no ne ho yira no ne ho hyehye no na okacha ne se asumdue abra ne ho eye ne ya na ohuna mane mesre wo onfa nya hwe gise nipadua nya asumdue ansa na oman no so enya asumdue eno ti na Power Specialist Herbal Hospital enen so ya sabo abobo no biem se oyawa wonam mu amane a wonam mu ne wo fam nyina no ho pomasi bre ho anu ye no ewo Power Specialist Herbal Hospital obisa de ntia no kre yen ane age abasobo na ye dwumadie adanse enso ewo ho a yese bra na oban so a obetimi enya bi adie titiu ene brebo mu yare brebo mu hawo no egu ahodo pi ensaden eka ho entie wura bronya mu ye beto abai anigye bre no duru so a odofo no watietia break kakra fise ensaden etimi ese ye brebo saa so na nuane ahodo a ye bedi wo bronya mu no ye ma yani enna ho me yani enko ho pa ye titiru ni konkumu de no ye hwe ni ye pa fise no so se poisonous ahodo no eba mu ne chemicals ahodo no eno so etimi ese ye brebo ana afi so kase amroso ya asade bone age ni padua no aboso enso kekere brebo na eno so kofa ba we nyina mu ana Dr. Akosia adua ya eba mu Power Specialist Herbal Hospital eho ni hia se ubenya specialist ya obehwe ama brebo no oha eba mu no yetimi asa atu ase ede ama ya repete se hepatitis B ene fatty liver ya de ne de ya gemo abasobo na dodo na so ade won ho ama ene owonkwa na eye Power Specialist Herbal Hospital enti ya wa wuti woni paduanum wafu a ahono ayekase bibi ne namu eso wonfe na wonfe wachiri bremu ya etutu wo odofo mese aduane ntimi ntena wo mutifo wa awofo no anu ye no ewo Power Specialist Herbal Hospital hwani honam aye we o kan asumdue asem ebra honam no so eni asumdue mesra bedan Power Specialist Herbal Hospital we nyina afare bai eye se sade bone atwi afa brebo no so na atetale ho ama brebo ntimi ne dwuma infections ba betenam
efi enso ba betenam na ho yaw ani sunsanso no ana uhu ewo nipadua no ani entifre 0244 0244 54 54 44 44 22 0200 0200 38 38 38 38 31 WhatsApp near 0555 0555 79 79 78 78 78 78 what's what now fe fever ebeja wo so ayam team eba wo so yare ahodo ta abeja wo so amesraw aya brane nye hwehwemu emfa wo pe enante enkoto aduro biara ennom se eno ana beboa kire se obi na akyerew be hu specialist na omo afise typhoid yare etime kofa ohawe enso e de brain padua no didie mu nye ana ensu ayenom so enye eti emmoa ne fi enya kwan betena ni padua num sunsanso no ene ne ewu hu no maka kire se yare no esese sunsanso aye boboso no obehu bi ehia bi wo baabi eti sa wo tena wo yenhwe ha sa medie bede me ho tumi nim de nim nyansa so atoton no biara anom fise eyo yaw ana metia mesraw akire asem no ebeye kese e de amount entem nara no bomodin so do ani bechere power specialist aba hospital kuma se na ahwe fra ye wo Jasbo filling station twa de mu pe fe yase ho ana onsa ebe kan ye enkran eye kwabenya ACP road kwan no power bus stop wa si ho na ebra na ye nye hwehwemu mapa emfa emma takwadifo nyina domani e kire anaji estate na moso maba ohaw ni nyina no fa bedan yen hwehwemu emfa emma ye hu ano pemasi bre na enuro de e wo ho se de kan wa ho ebeto amoado ho krakra afi enumpe ne nkase mu yare wose me numpe mu eweme be kire nkase etutume maposo no maposo eye meya obi nkotodwe nyina awewe ama ontimi nko na waba mesro power specialist aba hospital e wo ho e de emma ebi ankwanhia bi na wanya wanhunu ho asam ka sababi arefa ye no wa mapower mesro enkachi sa obeba na yahwe e de aboa fi se e kwa nimu no hawa e de bebro no ebi an wan kai se nkwanhia bi na kofa e de brewo na akoye ensempi e de amount ayirefie ohoi ya na ekrai de ekogu mesro bomoden se wodi wani e be kire power specialist aba hospital bra wote yawe wonu penin kase enum maka kire se doctor ohun anu ye e de ma fi se wa ye hwehwemu ehunu enumpe no ne dwumadie ne sane yete ene sane yebo ho ebra eti how bi eba ho a wonu na enim ne kwan wode befa so ebra wode bidru e kan wo na ate se okotrodwen se wa kire so e de ama wo na nya hoode biem na watimi adi wakone aba usisi yare na wanu ho painkillers abre no mesra obra power yeni wo ha no enfiri ho ema opreko be fi se meka kire se etoda infections tra so cha omo di sisie num omo ma amaman eba sisie num no motutu ekuro ewom painkiller biara ni ho abetima na ne amaman akum bacterial infections this a power in no iti bomoden se obetu anamon bra 0244 0244 54 54 44 44 22 0200 0200 38 38 38 38 31 WhatsApp there 0555 0555 79 78 ye nani eha no enti awai ontimi ensisu bie ontimi eni akoniaba eni dwuma se ne se na efata no esro fa beda power specialist aba hospital waseme de de asa abo eguso nani so ewo no etutu no obi aposa ne de na amana ayeko se ye kooko se diabetes fabra nyenye hwehwemu no emfa ma ye hu ba bi a wodie ni nyina fisa wasto aduro ache mesraw ani eye nipadua ehan ene ne kanea yemfa eni agro na yemfa ento ensa biara mu kwa hwehwe specialist na onnom emmoa na wani no ensa enya hoɔden enhu ade biem mesa hwani wa ne butu wani so no sanya life na ade body a power ɛwɔ ho anoye ɛde ma afisa ɛne ɛtɛ ɛne sɛ empo nani no na efra ne sa no ɛnɛ wanya apɔmuden amna nanya hoɔden biem enhu ade a na ɛyɛ power specialist about hospital 0244 54 44 44 22 0200 38 31 WhatsApp here 0555 79 78 yeah fibroid tete no ubu sa wote yaw emoja no etu ebro so a eye ohaw fabedan power specialist about hospital infections ageni peduano aboso ama asie ho enkoye ensu boni bi egu eyi nka epamo dofofri wo nchen a eye power specialist about hospital mesraw ne awo ho akwatwe ama no nti wose wo ye boni no be sha wo bra se ne oboni eni wiase ebra power etiase amanfo a wontafo a wo ahenasa etu badin a na ye power specialist about hospital also bra ene be ma ne mra ne enye hwehwemu mapa esefata emfa emamo ebia na be ma no ne sperms no emu aye ha emu aye eurobi emu nye du se betima sha oba nyi nsan
mesra momra nhwehwem emfa emaw be ma efon ensa bi begu na ekọ odwonso sufita bi ete yaw ewo odwonso mu ene osisi mu a eye power specialist herbal hospital me gina so aka kire wo se ene odwonso mu hawde enyini de de ohaw ebeba eti wochim ebre na wadwonso anase oso odwonso mebria eye power specialist herbal hospital ne betimi aboa ne na ontimi nyonso mpo no eho ana obenya ne fa mu die 0244 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp 0555 79 diabetes wa misini nua pani any stroke odasani entena ho mayade enwu ani mu asesa ema ne ntwe wase wo form sa abra power specialist herbal hospital ewo ho pomoden na etu anamo bra ya so eye ne enom emwa woni mo bi akompo etete na wo se power ewo ho anu adura akirasem no abudusem ewo mu eti omra na enyi firi ho a operation sem biara nim moja sem biara nim na ohaw biara enso eni akire ne eye obiara ewo nipadua no ma ompe etete wo a ompe no se osa mesraw ni nyina no eye power specialist herbal hospital ye dom aboa omanfo yayam yenti no yenim ohaw nim wura yenti no yese bambo atrema eye chen ayarsa bokitima yasa to yendo no apete emonten so herbal shops nyara bowura ho na ka trom se ope sk herbal mixture ni bi eno ne tutu ye fro yade eno na oboa se tutu wo wo ye fro sanfro waduane to ye ma untimi empo ne wose wanya osa no ompe bi enom no bedi adanse eye sk herbal mixture to bi nanom na intimi emwo ye bo ye brebo ho ban afisra de bone infections any hepatitis B ho a be pa chaw na eye libocare herbal mixture eno so herbal shop no obowura ho a wonsa ebeka bi malaria sibetu a na ye adua ya malamis to bi nanom na intimi emwo wabo wama wonfe mu enyina etutu ewa no atena wo so acha ye etu na se amoade ho no eye adua ya cough care herbal mixture onum bia odofo me se ofa ho adi afei jirikajiri herbal mixture eno eye memedru bema waye mbre bema woni magu ase wo yiranim bema oba emu fisaka asemsi a bema ne yefre no wodi ande watoba ha woni mani nyina aye pa je omemasem abra oto jirikajiri herbal mixture ene capsules ni bi na wanom besi obehia me no afra me adamase ama ne se no na ye na eno ena momotenka ACP esita 0244 54 44 22 0200 38 31 WhatsApp no 0555 79 power eya bibidro nyina afie na ho na enro ni nyina agu odie ne se obetu anamon na ado yare no aba obi biara ni ho a waba power wasade ne yare akọ ye ka asudwe ho nsem no koso akra omudie mu se obebo asudwe ho ban na emom bo ni padua ho ban abra do ani ekire power specialist herbal hospital na ho ana yare nyina ebeko eho ena yare nyina ebeko Collins ye da se papa na wo twese ndem so megidi se ye besan ehia nyame ya adoma enne ukwada akoma mu nsem aya ye ka asase ho ensem ye nua bema kwaku ima ene de nasem abetoa ye na ye di ho enkommo no enti kwaku yensan kọ ye chikakra wo se wu nyini no ena o papa ma o sa asase ye ho aba asemi enti o ma wasase ne saying plot ni emi plot ni emi ebo ho batwan 50-51 okay 50-51 ena wo na usaint na onye so hwe ode ma me na menye so ena wo so de ma hwan se onhwe so ma obo ma me bi di amaro so onhwe so ma amaro ne ye hwane a ono so o fitachiment ya hwa number pa na dia asase no etone ye no ma no no ben wana no ne dia ni sen ono no o machi okay no nso de ni emienu ono so ne dia ni emienu oni ni po di ka kwetena office okay nti ono so de koye efu na osidan wo so osidan oni ni po kwetena osidan a no ho okay na me de medie ni ja no se onhwe ma so se wa ho bo abeso aba be ye bibi wo so nti 82-83 asem na ye ken e na papa twa ma wo ene na wusu power na wenyini kakra wenyini kakra wenyini mo 50 years ene so oni me producer around the same way na se man se boy line na okay enti na wo ho bo anso ye na de ma amaro ne se onhwe so say obi baso a na waka chen say e obi dia ana no oye fufu wo so ana ye fufu wo so e wo die ne so okay nti emrebe na ba ya afi de oye say obekwa akwa ye bibi wo wasase e free 92
ban. Okay. Na me start na me share dan no. Okay. Yes, am na masu adwuma apoma me kuta. Me teleni. Okay. And I'll share say wo ye bibi kakranka. Nti de he na wo ye o share say ye adwuma wo so. Na cho me share 50 na se. 50 na se. Na 51 ne de da ho. Okay. And now ye e dan si so. E ho na wo ti say. Na cho me nto na me de ama obi ya wo plapla ho. Don prapra. Ade wo nya nwie. Me wie na me bo ba bia me pema de no mu station. Wo station. Se ho na wo aye bia wo ye bibia. Okay. Enti ta 2 plots we say no. Wo papa eti ase no. Na o ma ne wo fase abehwe echiama ne san se bia na yare ana se enyini nti no. E dan no ka che wo fase se wa be ye wo papa yi. Me pa cho me pa le she ne se Aunty T no on tone man. Wo papa sase. Na esase ne do so ana. Sase no se be plot be 20 something. Okay. Na emma me ne kotoye eja kan ye si batutu etwene be ma de mti on na betiki nja ti o de ma papa. Sa ni nyina ye so adwuma. Okay. Sa no ko ye. E na o de ma wo se de wa be ye papa Solomon. O de di aka na man se won tetinton. No tetinton ye. Tim papa ni firi mu wiye no. Em se wono no faase na wanya bia ma no se si obeso ogi memedie no. Family no ba ko de ma no faase. Me ba wo pacho ye be ko. Enti o papa de wo ma no faase se on tetinton no. Na oton wa na discard bread. O discard ko man papa no. Na ono mo ntem mo. Ne papa ni na te fa. E wo attachment ya ko. Okay. Na wo hu se. Na me wa ba ho. Ni na so ba ho. Discard amana. Okay. Oni ni ye pe emoso ana wo ye panyin sin. Obechem kakra. Obechem kakra bi. All right. Enti otete ye no o papa ma ne bi se bia me wo fast wa ya de wetimi ahwe masase wa ton discount kakra de abreme enti wo so gi we na fa ye obibi me pa cho hon de me hu no sa na me hu yan se won so asidan ya oteso wo asen so wo enti hu se wo si bibi wo papa asase so but unnim so papa de che no so wo ye de ba wo hu se wo si bibi e wo so se wo de me se me wo ho no de ko share ni nsa de ho asem de me fa hu bi ka me media wo de ama me aye wo bagie no okay enti wo se wo papa na se wankasa na wo ton wasase ni so di ma obi e ho na etwetwema so kakra ho kiremu ye kakra na ye ntia e ho no na papa na store ti me ko fam fa wochia no ti mi fa wochia no da e fam se ana hwe store mu ne ma na esua na se papa sa asena de ma me mama tampa ni akohwe ojusu ye mienu ti mbesem to ne baako na me sika ne bi ma ofa ne magu store ni eno otene ne nsa fam wo se ana bi se mu wo da mase ti mbepe obi ma ne toy sa ase no na me sika mu 10 million sim papa ye jai so no discount ko ma o ye mpepe nua ne ngi wa ama okay o de sika ko ma no e de ti abia che mi sa o ton as and store the asasne ba kunya 1000 cedis no ache okay e ko be 20 years ko ha no the fine man e go store nim nti e chere ni pa ne ba e free akwantu ni pa no to ni ho ti na me duadua ba ode e wo so me ni amewura no okay ni duadua ne ma wo so nti ba ko ba wo se matone na we start is oji Solomon start is ofa eyi no ni pa ko no ye se mama obi fa plot nti matone ade na ma no nti me ko sabe no me ko bo Solomon wo fa ba ko ama ne e fere no apaw e bi ne apaw din bi am yire ye fi o de to aso e ko bo na ma ne ye e no oji ni pipa no oji Solomon's pipa no o hwe so Solomon pipa ne 27 so de ne 51 e no flare no Solomon brand ba ko te chase bro proto no kura ne dem ni menu kuma ba ko ko ye 50-51 na meso 50-20 50-51 50-27 no 50-27 meso baby a ntin kura ne dia okay so wasi dia 50 no so na ka sen kura ne dia no dan mai sam na papa ne nya nwi te papa ne nya wi papa wi ye no start say o yeso o di yi gu so okay na that time na all sha se no wadi assassin wo twitwitwi no na papa wo ho na papa no yale no otimika se no ya na se de na dwene no e ka kan se ka yiwe ho asema no ka we asem front wo ka hwe bra na em ba na o maame de o tiase enti e ho na mo be na maame tu ye a wo so de ntuma boni yem no hu se ono na oye oba na to na sas na ode amani kunu se di kunu hwe na no kunu go faase e de ba beje that time no den na o maame ye me maame ye 19 ho ndo su ho timi ko su pro asem so sa papa man pro to no ba ko pekora o jini na hye no faase ne senti no
enu ane me dia odi ma me ke ma me ndi asese ono ne chefa onya ye no obi oto ade no nti samla otiye baby ka kra bi kai ma me ko tone ma gidi sofo ba ko ye fe no emboni di wo de to aso ma me ko tone ma ne ka kra bi nti me 23 million am sim papa ne bu ma me ne kwasia nti me 23 million ena me de 3 million ko ma me no o de 20 ma ko ma mpa man so wo de kai asase na semo okay all right enti on the next one na osu e wo sa enti ma me na ana papa na oton asase ma no no na eche obaaye say obi a waton asase ama me na wasen aye bibi e o de ama nipa foforo no na o si okasa obeme ya chew o me ache me kura okay na ye na ko pe foforo man foforo na me obi wo ho emen wi no eno so hwan na de ma foforo so papa ntu papa ma wo ende mtefiri no omo ho utu nsa e wo papa no moto so amambi nti wonsa amambi mu nka ho so me na me yeso adwuma okay na wo ton na no so ye asase kese ana so na ye plot so plot mi ni sa na no de ye fu ana se wo de ye na me duadua so bo de ne nyadoa okay na wo de ma sa nipa kro no na asem no kodai say 50-51 na ba be ye wo abeye wo okay nti was atise wo de brogugu so na amewore bibia no afle me na me ko bon wo fa no ba ko na mane no wo twusu ma se ye dua nti ache mbapa wuwie ye no ne kese wo fa no kora me sa ko bo ma na mane wo se plot no kora no wo fa ase ne dia na se nyo na obu ade ndi ma me ne menua se ye dia fe ye dai nti bo ma me amane ye na oye misa ye ba papa no papa ne ye se yenko pe time plan ne ma ne mehwe ti ko pe time plan be wo mu nyina din wo ha to ma hwe ya na fe no twa blogu no so no musi wonsi da no pe ne die 27 ne ma no na musi me die no 51 no enso ne no twa blogu no musi wonsi na onya ne dia 27 ne e wo de si nto onkofa wanti ase na 27 na ni 50 or 51 no na asase ne kase eye pe ana be ba ko da ye sin baabi na ni every ba wo de no ho no ne nyina wo side ba ko da yi na minnim se no fa ase de man no fa ase de man so incident so tone you no be pe me de free kase no fa de no be pe free de aman oh okay sana akoyi okay all right enti eno ho ana mo na mutu ya na mo de ko wie court e na ye ma e ho no mo assembly ni din de sen attachment ya no e ye bechemu ana mo hwe bechemu ase ye she she bechemu ase okay e bia kwanta ye o masase no me beta assembly no je say bia me hwehwe assembly no enti ye ho na mo ko pe surveyor na e ma ni be hwe ye e na o se ye ho no nye hwan asase no nso gina wo se nye media na nye we nso so dia na omo hwe omo nkrata mu a e asase a ye di market ato wo se ye de ba be ye toilet ya na se bola bia enti na woji assembly na sem na omo kan ye nidi e kire ndie na menyi omo die ni first one mo di kan be hwe twisu we die man twisu we die man na megidi e kire die ndie na gidi ni ade na wonji ndi e ma me ko hu se Solomon Adamfo ene se nipa no surveyor no okay omo se mesin fo ne temporary for mo ye ba sa ti bibia ni mbaba bichemu na akopɛ sa nipa no de ma me hu ne ye no okay ena ama wan jendi na wase etu anamon court ni rule wie ye no wase etu anamon wase akɔ say if the court na ka say enya wo dia ena enya wo papa no so dia wo papa wo fa ase so abaye wo papa dia na structure na esiso ye den wakɔ ho akɔbisa me ko se me ko tuye sika na me bisa sa no mo register mpo no bisa me ayi no se me ko ye no bisa obisa mo won no se court no antwisu ama we ana se we ena me se antwisu ama we antwisu ama we sai dipa nso de dan asiso na ne ye ne dai nti ho na ti se register say won de wonye ayi a nyo ne bu ate ayi no nti emetimi amenko no ke se o ya hye mabufu kura za asem ne ye kire ye ne yi wo na wonti bibia se a se na fe ye hu di nyina ye be nti ye mama ne bere ho pa kasai no se nti bibia se a menyim sika na me so no ko na ase ne buofu ti o de terminal ma na me sole e firi ho ti me so de firi na mbese ne ko mi ko bechim se me ko sai ni pa no obebu a no me ko pe me ko pe omo no mo ye adwuma no na me no mo asusu ho na fi do mbe nso mo de ye betu yi a na ma hu do mbe mo timi fan tu yi dia na me de sana baba bi foforo me de ko ye ni di be week me fe ni param de ko tu na ni mo bechim ho no ko no ntia se bechim ne hefa assembly ana say
Bichim assembly ho. Nipa na ko hu no town and country planning ho bia. Where bi mo di kan be hwe first one mutu o me se media media no 127 so da ho. Oni di ka be hwe ntim ko to me no se me ko to do di animu no. Ndi me ko na o me nipa mi ne be hwe ye. Nti akire na me hu ba ko na ne ka ho no. Ti me ko to di na ka ho no wanyi ne hu adi. Me kire mu kire no wo se me ne nipa so masi. Ene be hwe saa de ne saa bre no na se mu urale mu da se wo de saa de na to aso okay ye kire ba ka kire ne se afi no twabro ye ka ne se wonsi na nya ndi am se mu ene kore na me dia yi ni na tu ne nto ne kwa na ye no nwa sa abanse ana me se won hwe no ka ho asem ne sa de be si enge papa se de ne be si madam no me ni abre se you ne last one obo gina wo ka di asem betu dwalma madam ne gina so bu aye no no me ni abese minim se ade ne o de den ne betu dwa o betu dwa se enye we dia na enye we dia satan plan last one se enye we dia na enye we dia na ke ne be dia dance ka se asase a ye ka ho asem se sei no enye wo dia enye wo kwaku yima ne dia ena enye Solomon Mason so dia nti aban asase ena mu nyina ma ofum ena ma judge ne ka se ne obi anko ye dey wo se enye me de enye we so dia nti woni a wonte ase a na rekọ appeal ena wo so wo bondwo so ena wo so so dan si so ena ya se we sia wotimu ana wo buso wo se wotere be yi wo boso de yi ni na hyehye ye tema madam ne ka se wo judge nka se bobu ya no bo se me nson ye kwa na watu aheda ye kwa samre nya no ye ho adwuma ma me ko buso o se adentina ya adena ba yi ni ya kan waseme nka nwie ni pare buso ye ho adwuma o se minya mani sira bronsan ne se ebo na wo bubu ni nyina to ba se o se ebubu e bebubu atu se ya ban asase dia de se ne mayi madwe na firo afia ye ko ye nti nso dan de si so dan na daban na mo ko court no ye ko court no ye ko busumi edunu dunia ende asa ne bia nche bia ba betro stop work egu ho nti me ko we no ho no se ko ba betwere ho nso a kire me tie me fle no na me tie de o maka asem na akusi o se still we ndi gina do gina na do be ko kasa ni we dia ni we dia we dia enti se ya ba asase dia se ni assembly ba be budan no no mo bubu dan tu na se wo pese e budan tu ye bubu a we me dan ni we dia dia eso mbugu mi mo se ade ne emi ankasa media ene ye gifi wo se ye gifi mi se me media nye we dia ne emu na obi antene baby yo yanko takrade West Pijai na yanko sua de Anchor Aviation and Professional College omo share ya de travel and tourism emu airport operations and passenger handling cabin crew and air hostess and health and safety management oko adisua ya obesua de 1 year normal siama 3 months practical attachment uwia normal pe edwuma e de amawo wo wasi anase any other higher qualification bia obetimi akọ na wakọ akosua de omo main campus no ewo Takrade West Vijay omo ben Dr. Amwa clinic no enkran enso omo Joy Link Travel Consult premises ewo Domi Born Again and omo sign online options ewo ho se wuntimi enko Takrade entimi enko nkran de a abefu bebia wo bia no obetimi esua de forms no 300 Ghana cedis oba Akoma FM ewo asko ha ye front desk na obenya bi bosomi aye be room ni de toso dunum na registration deadline no etwem for omo ewo 0244886929 and 0200132746 Karistic Eben ewa ha yonko na yonko pe apotie ye beba sese ya Eben woko de boko pa Aunty Bea na to Yesu adom so ho ye papa yonko e Aunty Bea medase ewo akonya ode amami na mede enchia pesi yesu free Karistic aso ye ema Ghana for ahwefo ene atiefo nyina sede daada ye baha ebe kai omo ye nupa ewodwa so a ye frɛ no Zahara Mr. Zahara G capsules Zahara Man capsules ene hindi heba Mr. no ene awie ehon komo ene ho adanse ene de besomo na ye de yadra ye frɛ no Zahara Mr. ene Zahara G capsules ane edikan sa dro we ye de Mr. no ane nom capsules no sa oyo basima na wo ho na ukon fichikom oba bi wo ho a onya ne mensesa emakora oba bi so wo ho a time aso for the mensesa dakro pe na atwa sa oyo ba na wo tesa na wonya mensesa na ma na flow no entimi emmaye na pense pa so na wonya mensesa no na moba me kamfo edi Zahara Mr. ene Zahara G capsules ho adanse ene dia mawo
oba bi so ho a me se infections pa bi te se gonorrhea syphilis adokoro no ama sabi ensansan pa ana ade gu na himfi ho prekesen o wa na se gya no enkekaya nketenkete sa wo yoba na wo te sa na infections pa hawadwen na ama me se ensansan aba wa himfi ho prekesen ba adura me kamfo me di ho adanse e de ama se beboawo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules sa uye bema so pa na wo ho na sabi woko wura tokrobo ni mu bema bi ho ha me say e ba ne sa ne bema no na ama ensansan pa abegu no bema no ho na ne bema no eso tia na etie ne bema na ho de nyina abafom ne bema no fon pa na ne bema na efon bema bi so ho ha e ba ne sa o wa wo bo so odwonso a na obre na ochim ansa na Johnson no etimaba wa Johnson awie no so no ebu ho a wo say ensu fita pa na efri ni bemam eba na hanadwen tete no bema sa wo hawe wa so adwahwe aso adwahwe na mesi unhunu hwe bema me no tontia Zahara mixture ene Zahara G capsules no eduro na base ebeboa eduro na base sa wo hawe a hawadwen infections asa wo so akira ama obema no so te obema no fon no Zahara mixture ene Zahara G capsules no sa duro no na ebeboa wodi ya ne se obeko Ghana ha be bi etwa aduro bia herbal shop pharmacy shop license chemical shop wo so open Zahara mixture ene Zahara G capsules odafo bi wo ho a impempi no wodali awie no na yesa de bibi enenam ne ho no na yesa de ne ho ekeka na nketenkete odafo me so ni problem waje nkwa aba na aduro ne Zahara mixture ene Zahara G capsules anu ni aduro ebeboa enkekaya nketenkete na hawadwen no ebeyi ni nyina e de firi ho ama sa aduro we aduro a odafo nubra ahodo ene nya adaje ekeka bo mu sa odafo wo ho na uwo weak immune system won kommo no ayemre won kuwa ubose de bia yare nketenkete ana hawadwen won kuwa ubose wada sesa kakra bia wabo wa edestable hawadwen ubose onkuwa so unya infections a adura obia fa yare no kwa emma biem no ubose onkuwa de bia infections hawadwen ekọ na ba odafo utisa adura ababuawo ebe boost immune system no ama onkomwa no anya hoden ene Zahara mixture ene Zahara G capsules so the for ho na ulcer so tete wo ulcer hawadwen odafo me se me no tontia pe Zahara mixture ene Zahara G capsules ekira kwan ko ba bi eto odiro Ghana ha pharmacy shop herbal shop license chemical shop odafo uduru ho a wo se open Zahara mixture ene Zahara G capsules odafo die na mesi ebia na enkomo bi ho ana se unti bibia se odafo odi afra yen ye benya da je na akyerkyero mu 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 adafo ye beko ye dura ye fe no hindi haba mixture adafo se duro we eye dura me se ene ope malaria mixture duro tatahwe eye se duro no se adafo wo ho na etiridi mowa no hawadwen wonkuwa de bia wonuma ye beta wonuma ye nwonwono untimi mpondidi no waye kama adafo bi wo ho eba ne sa mo se no nkuwa de bia ahohye de padua no aye hyehye de bia no hohyehye no amane hunu na wo hunu na aposo nyina eye ne ya oni ahomka adafo otisa hindi adro na basa ebeboa wo adafo bi wo ho a typhoid fever pa so ene na betena typhoid amane hunu amane waso adwahwa so adwahwa nso wo hunu hwe odofo me say adansi a eba wo hindi heba mixture no odofo me say age yensem wo de try aduro hwe so aduro ne hwe na ba hu ne pa ewo hindi heba mixture mu odofo bi wo ha
the sugar level no e tete no e hanadwen odofo hindi haba mixture wo de o no maduro bia faka ho enu ni adura ebeboa ebe regulate sugar level no odofo bi wo ha high blood pressure e hanadwen odofo wo de fa hindi haba mixture no eye waduro nom toa so na yare bia odofo me se e ha wadwen no eduro no ebe yinyini na afiri ho odofo bi wo ha impempi no oya dwumaden adwuma oya no e den me se ogina ententen eche odofo me se adanse eba afa hindi haba mixture odofo go drugstore pharmacy shop license chemical shop bia wo Ghana odofo wodi atodro nanom sohwe na ba hu ne pa e wadro nim odofo ye beko ye adro a ye fe no Zahara man capsules sadro we e ye dra e ye natural herbs ya ye se ye de be boa emema se uye bema na wo ho na owo weak erection bema bi wo ho a ne mema sam na e wo fom be se wo bo adabrijo edwenu mre bia okofia no woteni suo na ohuna mane because o wadwom no the wife asane no message ato ne nkra se ne bibi wo ho because say onim se ayamhihie beba a obefeli ni ntin okofia nyina na yamhihie no uye bema na wotesa na de bia wo nko ye to kra na yamhihie da so bema wodi akodra store pharmacy shop license chemical shop bia ben wodi Zahara man no wodi nom na anopotu enumetu nom to so na ba hu se mreya waye adabri jobi a wabo 1 minute bema bia o mantamu ya twetwew ebo samarane no Zahara man capsules no ebe bowura untrimunu na ma wa hoden soronko a saidi no ye famfre obi bema eti wadro ene Zahara man capsules sa uye bema na wo ho na wo low sperm ka bema fa Zahara man capsules aye wadro me say bema bi po ho pa me say sisi yale pa ene na betena bema otisa wadro ene Zahara man capsules ko Ghana ha ba bia ye ton wadro bia drugstore pharmacy shop herbal shop bema wo se ope adro na ye frɛ no Zahara man capsules so ba otime kan wo de ye wa hu se ura on perform a tadro no ma no na me say onom to so a wo be hu nsesaye odofo saje numbers ni biem 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 odofo me say de bia me se no bambo atrema aye chan ayare sabokitima edodofo de bia meka me ma yare no entetew hawadwen embubu ngu ho ansa no wakopɛ charistic nupa ye de bega so a ye fe no Zahara mixture ene Zahara G capsules a ye de mixture no ananom capsules no ene Zahara man capsules a ebo ba ma bi a waye mre ene ye dura ye fe no hindi haba mixture ebo odophobia malaria fever typhoid fever etc odofo ye nupa pharmacy shop herbal shop Ghana ha be bia to oduro bia wo de bohura ho na abanya bi na me show basa onumaduro na adanse na amanfo nya no oso be ya adanse na waka se charistic eduro no eye edru papa na ye for 1 minute man eben ye da se yanko 3p garlic mixture na ono so ema wedro na oho ento boost immune system no oba obu nsa na wote yaw odwonso na wo bre na nadwonso no emba kwa na kope 3p garlic mixture ni bi na ennom yaye natural garlic ya ena ye die gutu amu a ye ton ubenya bi e wo pharmacy chemical license herbal shops nyina ubenya bi Colinac herbal Apidank and Angelus ubenya bi e wo ho fre omo anapiwak natural e wo 0248 928824 ana 0201 000021 tete natural spices ohwaye odin de no apeduane pa so edi eduane pa eno ane tete natural spices we so yaye natural spices ya jene akekedro garlic ena nutmeg ene de aye tete natural spices no yemfa kala bia air fry esam enim enchini enim eno ana yaye natural na ena ye ton ukodwama so a wo se opetete natural spices ye was stew seasoning de e wo ho de ye jollof garlic nini ginger ne nko anso yaye bia ye ton de ye akokɔ nko a ena beef nko anso ubenya bi ato opedudu etu na waton a frɛ omo e wo 0245
580957 tete natural spices we duane ebeyede agbozo herbal clinic enso eboa etu yare wanyina ase omfidi a yede hwehwe ni peduani mu ehu yare kra etete wo ansa na wama ho aduro na namu how de eno ane agbozo herbal clinic omutu typhoid fever ase junso mu yawo usisi yawo ya na untimi enne oba enhyemu yie premature ejaculation na eno ane agbozo herbal clinic ho na koje ayaresa kumasi ode chemso May 5 old insurance wa omojanshe no so na obehu omo fremo wo 0553417752 enkran o kwashiman obe ohini na himfie ho 0241750282 agbozo herbal clinic cash out enso ebaso ewo yenjumedi ayedi ewo Akoma FM hadane de nyina anopa morning show no na Sir John HS kani bi ewo honom na Tony Best enso abeche bi ewo Akoma mrene so asa na me so me sorry a sports fo ne ba omoso abeche skani bi ewo ho cash out eno asa obefa phone no na wa dial *439# *439# na wa pick number 6 na wutwagumu sa wutwa ba ko bia 5 Ghana cedis inti dudu a obetwa no na wabo de ahyem ubehu ane ye bo number no ewe fidie se wenye ska 500 cedis 1000 1005 2000 na ye chekosa inti enyi ho emfi mu twabi na wutwa ubedi wei enye enada bia papapa apomudimre enso ebaso ewo Akoma FM yenjumedi a yahhehye ne kasafa yapomudin ensemo ho efiade enwumre bia no nso ne fa ekopem se no nkuro bebo no Akoma 87.9 ubehia oduyefo abna de pa na oni enimdifo na betena se no mudi yapomudin ho enkomo enti efiade a ebe nso hia no na oni apomudinfo no embekasa apomudin health expert embekasa emfa yapomudin ensem ehu na kase na November busumi prematurity month yedi kan aka bibi afa preterm no efiada ebe so abna de pa ebesan ya bewie busumi ne kra ewo prematurity month no ehu nti efiada enwumre hia abna de pa na onfa apomudimre emfa embro enne ye ni yenua be ma kwaku imma na edi enkomo oni ye bon komo efa na sase a opapa edema no na asase no ehun nsem bebre ayedin ede amano no ehun komo na ode abetu ye nimi nti okasa ne nyina obo ne papa wa faase bidin ne papa wa faase bidin Solomon na ye hwehwe ti ye benya Solomon na ye ni nedi nkomo na ensemi nsania okay Solomon good afternoon me pa cho ho ye pa cho ye de nyame asese ye bo wa homa enum na waje so midin de Aunty Bea na oba kwaku ima ene de wasem bia betu yanimu na ye frɛ oni aginche mu kakra o se opapa ma na sase mienu ena na oye ho edwuma kakran na fe de asase na ba kwa afuma bedu ho ye de akokot nyina ma court se asase na enyo no dia enyo wo so dia enso wejapade esiso me pa twa asase na ho sem te sei Azabu wasem de mame o kanu me si ni ya mi si dai okay ni bisa al court say ma juma be na me ye ma ima chi mi si dai azabi o ya je so ma me ko twe dia onu sa ya gu su twa brogo e mo say mi si dai me ko ye na mi do asase no eso tu ile wo so e bo profile e tu foundation e si da ni fie mi nsa ne fam ajibisi ka die dada we mari zamangata abra me ewo circuit court ya court wa na judge ba ko ro ebe ma onu opi wa na foforo ba baba ikwa ni bibu enso ba nti me nsani so that is which was die what to die ase die me nsan as nine ase aye feeling na me bibu ni na mi si ho o mo si ni obedi adanse so say wanfa so pikura nko asase ne so no ko bo profile no to foundation no go concrete o bo na me ko si ndisi dai no ni pa ni twa no gu so e twa abo gu gu asase so na ko ni ma wo document ya o wa di na ko di injunction me to so wa di na report police station amra me support juma no ana wa wuru ko di anfa so ama ma si dai na yie se ba se si dai ni na wo de ko court se court ni dai ma no minim onim
adi mi si da di ewie na adi mi call court say adi awfo e wo circuit court get gwanta eji wọ́n dẹ̀ kọ́ ẹ̀jẹ̀ jẹ́ mi ní ká ṣe ní sẹ́ bí àwọn bí àlọ́ fọ́nù jẹ́ sẹ́ wọ́n dẹ̀ di kéésì ní báyìí bí àwọn bí àlọ́ fọ́nù ọ̀ntí àṣìyà òtítí yẹ pì ní kọ́ high court. ẹ̀nu nínú ọkọ̀ high court bó mo fẹ́ mi ẹ̀nà mi tiẹ̀ mi fẹ́ tiẹ̀ wọ́n mu sẹ́ àfẹ́mi wọ circuit court ọ̀mì yẹ bua wọ́n dẹ̀ di court ọ̀mì yẹ bua lọ́fọ̀ ẹ̀ntì ọ̀nkọ́ jí sáà kíra tàá no court ma ní nkọ́jì high court wọ́n ma jẹ́ èyí ma ní nkọ́jì náà wọ́n fọ́ mẹ́ wọ́n mu náà wọ́n mu káyà ẹ̀m sẹ́ wọ́n bẹ́ tí àṣìyẹ paa ama wọ́n kọ́ ẹ̀ẹ́sà nfẹ́ mi bí mu ẹ̀hàmẹ́. na tí wọ́n bẹ kọ́ akọ́jẹ́ kíláàtà ló o tí wọ́n kọ́ jí o ẹ̀nà ẹ̀nura Akoma FM. yẹ fẹ́ wo. bí mi fi ẹ̀nà mi sẹ́ bí kò àná sátẹ̀ náà mi yẹ ẹ̀dínwó bí wọ́n kàn. yẹ di asẹ́mi ṣiṣẹ́ kọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀dá sáà ma mi fi nǹkan kọ́ bá owó 11 times. ẹ̀ṣẹ̀ jáde bí àlọ́fọ́ no sika wọ́n jẹ́ máa mi yẹ just 2,000. ìdílé bá mi sí mi pẹ̀lẹ́ sí mi no. wasɛm bɛ nti abotana na me yɛ me edepo me wi aseɛ no so no ma de agu me nsɛm sɛ ebi ami sɛ ya kɔɔto mo sɛ ma nsɛm de mo fa ma me ama sɛ adwuma na abɔ me okay na ebi no ɔfɔ na me ka sɛ director baako sɛ nka ɔma no me agya nkwanta ɔno ɔma gye pipa no ya judgment no embra na ɔkai mu a ɛnso obehu deɛ asɛm no sɛ me mbra hɔ na bi so me yɛ adwuma Mami mi no bese pela mi nsa no university. Isi ya mi no bese. E mo den o se. Ma tell me be. Oh. Na akwa mi wo faba. Enti no. Na mi ko ya mi fa no fa so. Na ga mi pa ni die. Ya mi ko di mi pa. Wa ba. Efie wu ano ewo ho. If you want to back out to what I can say, or no, if you need Bia, you did the already soon. The Ghana card, I was so, a Ghana plan, let me see, I was so, the Bibia, I was so, and then the party, you know. One some or no, we are mini for deep pan, Ubisa, I mean, I'm sure, mini pan minimum, and I mean, there. Think you are seeing me, and I'm going to see and so. You need to make it 2 rooms, I'm going to make a man. Na jasolo okay me say pacha wadaro mon kampese me bisa wasem kakra ye da se papa e won chemu yo en chemu ya wo de amaye wo eye me de se wo si so se eye wo faba eno no oba ye no so kan ye o se opapa wa ene no na opapa ene de sase no e de ma o se tetema no esan se na papa ne mfie kwa ni mu kakra enti eye no kre se papa ne ma won sase bi se na mo adwuma wo ye mesi na adwuma wo ye ni nti no tetene sase ni bi ema no e na osan ka se na wo tete so na wo bra papa sika ni bi endi o ya we waka pacho papa ne de sase ma o se tetema ampa me asase no me ubi sabi ya mi wo ho no mi wo pa no okay omutu butu bu no ni kakra e wo se me chiwu okay me kata no omu kire so se abena ewo so woni obia enche na asase ne me wo pa na nkasa di o oto ni wiem entuma be etowe ana wo sai bi aso bi ba sa bu sua no ya asase ne omo dia no omo ni na omo ni nipa ewo ho se omo kwani wo asase no ho enti mo be dia be etowe ana wo sai bi a ndi oto ye na atukuru ana wo hine no ma na betete ye na dia wo hine no bi ma no ala mienza no mo ba ka se oto bia adisa me di nipa no kole nim odija me di nipa no kole nim se nipa se me sisi o pa asase no we no so we ni o frabusua ben nipa na kire mo ba se frabusua we wa ka se o firi bia on pe de o ba ba ko ni asase mi to bi o okay mi to bi okay mi dia me to mi te firi o hene no okay honorable and Ajayeboa. Okay. Yeah, o ma no ko si da bi na no East Legon. Sika mi nya na me de beto sa prot no. Okay. E tinye se bi amasi bi da wo sa asini ya ni su bi nti no. Me o ba no di cheme. Ma wa van cheme me toy. East Legon abusa Ajayeboa 2006. We can see that East Legon man. Sika mi nya na me de beto asasini. Sa na me bra UK. No, I say me pass as many be portrait, mammy. Until you buy a metal
plot. Okay. Do you say never no that I never met a sofa. Okay. Enti me pa cho sa we na ye ka no. De wo to ye na say de papa no o se wo hu se wu si asase wo so. Enti edan wo so sorry. Enti de wo si dan wo so say no. Ene ho aba asemi odi akokọ tama court kra gba no fo no. Again no I don't know what the Saturn I remember of an occurrence can tell me. If you say a woman kai when you ever told you the authority no did was say to upon Bekoba or to me. If you told me all similar no and I man papa I am more for no stop me and say oh my niece you now one year assassin. Okay. And the no any nipa wo si dani nyina kọ wo no wo ka che ne se sa ofa efa ho die nyina de ni no wo ma to ho etu wo nsa me bia ma wo no enie edi enu ba ko no ofa no ma ya de ma ne yere se ne yere mfa so bubu gidim gida so the 3 feet e ba o ka se o pe plot that o no so no papa ati ba ni yima papa no eti me de so no ko ma me no anim ama maame na ni papa ni di ame mu sika do ko asofo no etua maame no. Okay. Eti me ya dia na me ma adi mu ja won se ba de mi so na yima no ka tira mi se sa ti we se no o maame ni sika eti me ma ye nton not we se no wa ni so aton dada. Imana ka ko bu maame. Yima ko bu maame so maame ni sika me bo e modua so wa ga ga tira mi a. Wow. Ko so for the number mama. Yo, ana ko wa na wo pasa mi me bi ase e wo papa ni eti mi me enti wo no sa de na ma anti ase ama no a hin enti mi na ma fa echi aya sa de me just one part of na so kakra bi ma me na nkomo ye di nyina Jones bi so din abam na ye ni Jones endi nkomo kom na Yima Jones ne ye hwan ya Jones ne ye we ne wo fa ase ena wo si we so manche say Jones ni nesi we si dan ma okay ena Jones ni friend ko to o buy o si 27 pro 27 o de ma we si we si dan si so eni 50 why we so si dan si 50 why so all right me that say ni kwa say me sama we no Jones we ni kwa say me sama Jones no wo me si ni Solomon yo Eja Jones good afternoon me pa cho ho ye de yo ha ya Akoma FM di Aunty Bea na ye koma ye bwudin abam ye so bi di be bisa na o se ye friend na se bi o yi ne ho ano na di se ye de na eya enti Akoma ye ko yima esa asesem bi ni sa esemi de da wanim pa me pa cho na wonim fa ho kakra bi na ye nhwe de ke me ko ya ko e ko ni mango na de ka de ni ko ni de na ni na pa ali bi ito ko de na pa le si ni e ko ti ko ko sa me de na ni ti de ni ma ni de ya de ito ko de ma ni ta na high court e ko tira na ni ana ni de ya ko pa me si na ni si da na ni ti ni de pa ko le ko ti ya de ni de pa na to ko de okay me pa cho o number na na say yes number me ko na ko ni de enti ena odema Eja Solomon talk Eja Sase madam papa madam mami che ohuru mu kakra chemwe you must have to go no aha aye tetemendi ahiri ewu 2012 2015 ana wodi to ma wodi ma ni tetemendi ahiri stamp bo so sign man ndi ni to I know what you know the time. Yes, a stamp the cry fake. Fake. You are talking to me. In terms of the line, there were no that was what you done to Sukrano. And yet, that's it was only the class ana. Only Suku, then Sukwasa, I Suku, and you're very Trinity. That is school. What did you do here? That's why I don't with them. Okay. Just an na brother bia we na ti dey no to ba ko eba ana ba ku bi esa ba ansana we to so me school da na ti ko ifie ya tu we to so 3 ana we na just me see da ni e ti ba bia we na ima no ti da za se ni ta plot mi ni na no ama ko si fie to so ko da e ti so wi a
na wo ko school e ba be we obare he no and o ko judge no court we ma yebi se bi tare se ni chi bi se ba bia I market ekuta no oni ni owura jesu ni hie no ya ba sa ase ni se bia wo ini ya fa so okay na sa o ka no ni ma go touch na for me me so no wa bo bia o da ko fi to ma ko bo bia judge no so wa bo bia judge no ya se ni you know what so bia no ba wa so wa bo bia ada ni ni ma nipa say na say go more to me ni wo bo mu dua yi nipa ni e hwan me sure mo abemidua wa say mo sure 21 days ni glass aso wow ana shavia na wala oba ya no ya ko dia da kan bi se bi tare se mo ya ri so wa abemidua ade ni yire ni ma ada ase wa prep shavia na mu aka ase ndo abemidua ade ni yire ni ma ada ase ko ima na mo ni no ana judge ni so wa se judge ni so wọ́n sọ ọgbọ́n ìdíyà. àbáyé ní pẹ́ẹ́jì ni sọ ọgbọ́n ìdíyà. ọgbọ́n ìdíyà. ọgbọ́n ìdíyà sáwọn di ọmọ 21 days judge ní. ọwọ́ jẹ́ ìwé ọmọ 21 days. ọ̀dọ́ ni dábẹ́yìn. wọ́n ní wọ́n fẹ́ sọ̀bí aláka yẹ̀bí àwọn ọkọ̀ ọmọ ẹgbẹ́ ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ na ó ti yẹ̀ nìyẹn. ètò 21 days na mo fẹ́ kyerẹ́ yẹ̀ ho adìẹ díẹ̀. Oh, madam. Ediano, we need better pa na we better we da. Etu ba ba na o krate kuta wonye. Na wa na we ni pa yi ni dance kra wa ma me ka shem wa ma. Wo ba wa so a ye Messi ni no. Wa go pika si kra ko asa asem so. O so wa to da ni nsan si afele. U ka bro bu ya ni gina ho. Ayi na o twa ye ni bu ya utwa ni gina ho. O to wa do so wo ti de ni gina ho. Wa bi ma gina ni wo ba da ni wo ti won. Oh daddy. E ja so daddy. Wo ba dam. Se be ko ba na ka bi ni ko prison. Ti de ya ka ni ka ni na ta ton. O si nya wo fa ba na nka dai. Ka ni ko prison. O ti na prison ni ko nya. E ska ko ko nya. Wonya, kama ni na to fie no asa ko prison ko so. Enti o ka wa fidie so asase ya ye nia be ma de ato ya he asase na ye wa wo dia enye obi nya ne dia Eno ni dia obi ni dia o. Jones ne dia Ni dia ko fi dai. Fa asem ni mu. Ona me lo sama ni na ye bi so da de ni ma lo ko da asase. Okay. Na wo di sika. Na bi ba se wa le ko do ari si so mo le ko do na mi ka se. Ayewo na ndi a woni mi ka se. Ayewo na mi ko do ya ni se ni ka ko di pa se. Ni je ni ndi bia. O na ko do nti protein che. Asofu so na ye busuani ya ne papa de asase ne hye wonsa. Nti na wa ton ama Jones no. Na de ni wo. O ba da ni ni tu kai. Wa ya baba go go ba no. Se na o se that time no so no onyini. Wa baba wo bi se ni. Ni ba di 26 years. Ba. I di 26 years. That time no papa bet me dey asase na hye ne nsa. O baba wo bi se ni. O baba wo be 4-5 years. O baba wo 4 years. Nti papa bet me dey asase na. Ni ma bra no. Oh. Ni ma bra no. Ana etita wa no wa brabo asa ko ti na e bi se ni ma so e ka wa gba wa ke so enye ko wa ye bi ni ko je be ga mi so ko kra ma so ya ni neba ya ni mi court ya ni mi ama ya ni mi court yo enye eja Solomon ye da se papa eja Jones so ye da se se nkomo e ma be yi e ti mo ma ni be court ya fa ni mra Usro she kra ba judge madam obua umodua kwese obi waje protocol so ni madam obua toro umodua umodua madam me toro nkoa na odi unyi me question na no me say umodua na me say entesa omo judge ni dua toro nkoa na omo Jones dua bato da bi efa ne mani ni kunu mu ndase Solomon Sumbo ni dua madam tronkoa na ada na akwa na attitude be na oputi ya puntem a register ni bufu se ne o sika man so twen no e bia akwa wo de bufu hyew ko ho na ma register ni bufu ya sika no kra wan so mu no
se kwa fa so ye am chirichiri mo chire no ha chirichiri mi se ono se nyame de nyi we nso so de ade nso ne dan si so na ne dan si so na kwa be na fa so dan be firi so nti se wo pese kwan be ne fa so na dan ne firi so nyame de we de ade ne kwa se dan si so ade nso mi se mi ame de a wonim se wa wo de na ba cho papa ma no nkwa na wo ho sese ebi wo ho ebi mu diwachi a mo presa asase na wo nkwa na wo pre ebi di machi tema papa na start se wo chiche ni se ko mu so magibi obi amfa ne ho ama on meja asase ne bi na obi ampa asase no Mr. Baako wo wu nansen ya be bosumi nwotwidi no ko yi me frere wa ama no bagibi temi ne me bere ya mutwa bi ma me okay enti na mpe se papa japade de ye manyina de apart from ebia de wa ka se otoye utu nsa papa de ma wo no but papa japade de nke ye nyina ye de enti enuanom no hwan mu na pian se asase a Solomon Atoma Jones no eye papa dia enti mu nyina de tuma ebo wo dia no na motimi age mu papa japade no hwan onya no hwan na ebo me na me giye me nua no ho be prigi bia o dia nko o be prigi bia ne dia nko ti me na me prigi enti me dia obi ma ho enti me dia ye wo dia nko na wo sanity enti say no judge say monkoye appeal so won ti ase a monkoye appeal assembly no so say ho no eye aban asase de bi omo de beye bebe to bolagu according to what am wake enso wo dan na esisu say na wo so won ti ase enti say wo pese omonye den say nyemu dia na nyu ono so de dia na dan ni mfiri so dining free so me yakọ Samaritan Villa Resort and Conference Center ho dining de free so da esan say o magi o masase e wo ho document nyina no mo de ye adwuma o pe bia akoye o conferences a wasum ebedwo a e Samaritan Villa Resort and Conference Center omo restaurant enso a omo ye aduane anopa ewia ene enwumbre breakfast lunch and dinner koho ne konye aduane papa edi kwesi ade bia 11:30 am ekopim enwumre no 9 no amaye local dishes buffet ube kono ye late table 10:10 free ha kopim de wo ho no nnuane assorto kakra bia obetua no obetimi edisa from 11:30 no ekopim se enwumre no 9 ebebo na memende edi yanim ya 30th November memende edi enwumre no num pepe no nsia na yeso Christmas tree no tete no na nkesi esi Christmas dua ene ye ntan si Christmas dua nyeso Samaritan Villa Resort and Conference Center se memenda yeso Christmas dua nti bra na ye nyina ye mbeji yani na ye mfanhye bronya no ase na omo wo St. Hubert Seminary Santase omo number 0322 495180 0322 495180 Tommy Delight ebema weduane ayede ana say ukọ no ma obenye aduane a de pa edi Tommy Delight ukita 20 Ghana cedis na ukọ no ma obenye aduane edi local dishes ahodo continental obenye bi ni nyina 20 Ghana cedis koho de kope aduane papa na edi udidi no so obenya smoothies papa bi de atope ni up ana say yogurt enso na wope a obenye bi de aka ho obetimi edidi wo ho yenye ma na wa befa wa de ko anase bebia wo ne yemfa mbrewa eno so akwanya no ewo honom ye bie free Saturday ejwada ekopim Saturday ejwada ekopim memenda 12 o'clock na eduane no aye ready kwesi ada de ewia mienu 2 pm na eduane no aye ready na wakwa akodidi ewo honom enti eye Tommy Delight 2 pm Sundays na eduane no aye ready Monday to Saturday 12 o'clock ekopim enwumre 10 pm na eduane no aye ready omo okumase asokwa omo ben shopping mall second gate no omo ne shopping mall second gate no na edi enhwani mu fre omo ewo 055 252 3530 055 252 3530 ana 054 832 7673 try your phone lines no eto ho na me yep me achade prisons ni wie ye na wo frɛ ye 0243 114497 0243 114497 and 03224 98035 your numbers need to na enche bia ye activate phone lines no na ye call prisons akoye ye nuanom a omo ho no adoye 19 December and 24 December ye call Kumasi Central Prisons 19th na 24th December no so ya commercial prisons inti mo bedo me na yenso yentimi enko na yenko boa ye nuanom a omo wo enaduafie honom no inti bibibia obetimi dia brain gari emo enwo anwa toilet roll sanitary part emema ntade
bibi bia doko ubetimi dia breye ne dia Akoma ye nuanom a omoda ne duafie ho no akwanya ewo ho nku ye di treat skin rashes enro ahodo insuo wo de breye ya ne nyina ye beji na ya boabo ne nyina no na ye de Akoma wo mu ye nuanom bebre ababa ye ya do ye twen wo so wo de no na ye de aka ho na ye de akọ se wontimi emfa niama ne embreye na opese wo ye ni sika so a na wo de afa ye momo number 0530 507849 0530 507849 edin ebeba no eye Akoma FM na enra ye na nabaako wabe ya doye papa eye abrepo kuma hene ono anso esan ye otumfo aprede hene aprede hene bafo osei twafo yaw otoso mienu abrepo kuma hene nyame onsho papa bafo osei twafo yaw otoso mienu abrepo kuma hene ena wabedom ye enra wabreye disinfectant ene shampoo a yede siesie ho omde ho jese bibi bebre intinana bebi awo bia bafo nyame onshaw na onya okese ena chairman Nyantechi oye former Kotoko Circles chairman also udili second hand clothes ewo Dr. Mensa nyame onshaw na onya okese papa ewo wachedi a wonso odi abreye ena ya maame opanyin Hannah Esuman Mother Hannah Esuman Mrs. Hannah Esuman also your national president Christian Mothers Association also why ya doye kese papa enti Mother Hannah Esuman only daddy nyame ensha musamo suma beboa ye prisons achedie no mo amodemodi abenyina no yabobo mudi dada nyame ensha mo Reverend Omono and Mrs. Faustina Omono monso machedie no debia yetna se bibo mudi ni akase nyame ensha obetimi afreye na enkomo aye boy yedi ho enkomo 0243114497 03224980035 ubetimi afrey na ye nua be ma ko yima asemi wo so de wadwe nhye e de aba sei na sase na enye obi ade a wo support set ade Japade na esisu ne yenkwadwiri ngu ana se yenye ne den ubetimi afrey na yabo ho enkommo. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Afternoon. Me pacho ho ye Maya demi. Ye de nyame ase pacho ki bebi a okase fe. Kapabisi na wa mesan. No ni asem. Home kan. Yo. Na ko ma na se na oda beto. So you na call body ni ko a. So mo bra e ma ni ko e bi mo ba ko ni. Ani bi na so ko ma da ba yo. Okay. They are here to down to na ba ata na de ba na oni bin Oni bia bi wo. Okay. Tieni ye mungu na mbo bia. Sana tie. Okay. Me da say. Yo. 0243114497 03224980035. Good afternoon. Yeah, Yo, me pa cho di baby a okasefi. Aunty Bea. Papa 1937. 1937. That's Antoine Hojo. Papa yetie o. Ko yimana asem. Enta sumi. Oh. Mami de ni papa Japade na so sabe nyama ni sikaka kom. So ba bia akoye omanja. Ana ba bi so akoye onye nko nyanu bia. Na so de ntienu na ban. Se ya so so a enye yiti tamu ni no. Tamma ko from na be bia no akoyi na abubo no. Onko dani. 1937 pacho osi ombodua. Osi Solomon na nka no kre. Osi ombodua. Ayo, me bia de no. Pacho. Na ya kireji. Na papa si obi die Japade abesisu no nya. Wentimi enjina so na me bisa na ma why. 0243114497 03224980035. Hello, good afternoon. Good afternoon, bro. Pacho boko die. Good afternoon. Ye de nyame asna na yeti o. Me bia ne die, se die kamera dan ne die ne cha. Esi ku judan tu go. Oyima. Okay. La ne be kwa ku bua tu go. Ni ade ba tu ni bina. Ku bua tu go. Nice. Se nyo bia de ye ndu dan ni. Ayi mu tu. E fem na na ade ade. Na me hu wa me chia me nua ba. Me da fi ya oni ma wa ti do. Yo. Proto ura ko hu ne number. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Yo, we pacho di baby a okasefi.
Down so. Pacho me too. Papa ya kwenye na Any day we. Na topic no mo smart me na ye den ama wo. Okay. 0243114497 0322498035 ubetimi abaso na yenua be ma na sem no sa ade ne nyo asase ne nyo obi ade a obi eja pade so ntimi nsi so sa ai enti chinchina ode say yendwiri good afternoon menua be ma. Yes madam me na what is me ho ye adom pacha also e me si adom me ho ye pa yo pacha odin baby a okasefi because of your blanket group okay na na usia mo ye yetio you want me there papa you can you make can me there me tan see there all the idea what buy no obi tun ba ni tun go see idea is so and to awareness what buy na say can see na say what funny to what buy na so see dia oni o so bubu na buy na so na fa ho di na so mu na nhwere wo mo okay na me dem pe ai me no ya adwen me da se 0243114497 0322498035 hello good afternoon. Hello, good afternoon. Yo, me pacho din baby a okasefi. Obo gwan kinkes we person off. Obo pacho yetie o. Yo. Na papa na we be na sama ba papa no. It's more than papa. Oh. Ni sa me kata uni. O se ni pemi ni na mu le mu akata mi ti ni attitude program ni pemi ni na mu le mu kata. Pacho ai. Bia se se na se no fentin. Se mo sa dance phone. Ni se ko kwa woni ni chese when you then our people know what can you see if you know what you say you you support me then back could support me them and so on about the person nine and also as abia ni be say no the nine nipa nine na ka so obo media no entia nipa nine dey in high school ba ko ka so friend no e say o ko ni ko ka say so abo no ni ni no media no yes to kan ai ba ono so o modia Solomon no na eka mami papa go so ni na nam ni ko di ko e ni so ni e ko di ntamone e ni se ma ta mi pie e da na se mi ta ba bonten ni bi papa no se what na ka ti ni e si bo aka ti ba ko ai se ni biti no se bi so wa o so ni media no se we se ni ko bu da ni na papa no ko de ni too much yo 0243114497 0322498035 also betimi afrey na ye di enkomo ye nuanom a mutie ye na mo hwe ye e wo Facebook ye da mas papa Awal Mohammed Opoku Justice Desmond Ejei na Razak Musa Anani Kunsu Kinti Kunta uwa Nana Kinti Kunta na Master Planner Junior Joyce Kuvozi munyina mo hwe ye wo Facebook ene mo amaka nyina ye ntimi embo mudin no ye damase Desmond Ejei Opoku Justice munyina mo hwe ye wo Facebook ye damase se mo hwe ye enso ewo ho 0243114497 0322498035 Girls Brigade my ready and not me show manim. Good afternoon. Hello, good afternoon. Afternoon, dear. Me pacho di baby a okasefi. I do cry. Me do Elda Aki. Elda pacho yetiu. Me pacho pi. Me
edi kan ya me enhira mo ni mo pa mo ye na o mai amen Akoma oba ho no no kropa se court wi adi abia amana di for me patch of ono ane narration de court di na ne nua na odi asem ato no so ne papa no a odi asem to no so no ono so ye friend wa confirm se o mo de call court no court ebua etia no say asase ne nyane dia na court bua se no se ebia inti court ne say asase ne in contention no enye obi adia enye ono odi na sem ba ye dia ena enye Solomon enso adia eye aban asase emi on to aso fanko court se otimi appeal sana court ni kan on ko ya appeal okay say no beboa no ne beboa okay eldan pacho ye da se papa me da se oga 0243114497 032249803 obetimi afreye na yenso odi wadwenkyere edi aba ewo asema ene yedi hu enkomoi ehu na ansa na ne yenko glam by tina na tina ema wo honye fefefe bebi a wokobia wo pese yeye wani makeup edi ma no glam by tina ebe ma wo ho ayefe wo kwa ifro birthday party birthday photo shoot naming ceremony graduation bibi a wokobia wo pese wo honye fe no tina ebe siesi ho ama ho ayefefefe se nya menso menimi nuanom ye ho ayefa ye de ti set so no fretina ewo 0544 466280 0544 466280 natina ema wo ho enyefe ye twa ye ho ye beba sese ya middle now then na what ho awa yes no so ntweso he ye o number is saying number is 0243 nye o telephone number say no so ntweso no B6 ami so me fie ye A15 oh have you anu antie ye busia we you patcho so din ni bi kokofu side ho nche ho na A15 ho na yo aha patcho so din ni yesen kwabno fo yo eja kwabno fo ya na me fro opanyi kwabno fo bia yo okay yo ha de boko wa daroma wo na onam so boko so anya boko okay so na mo ho na mo nsema no ho enzema acho ye fantini ana na meti ho okay na menu aba kon aka baby ye friend na no dragina okay oye ono ye kanya sen koso ohene pacho to asumiti no from say o catch me or from ten that come ho no from say o pese me befi na me bobu na me betrefi nesi aka oni menua panyini ba pacho pejawa no kakra ma me ne se yente won kan yi ti ma ondini mu MP kakra o se o pese me ba na mbabu ano okay na me hwefie adimano na menua panyini o fie no oba ne ho nsem akeka no aya na ofere na mugu ase nti momodi ti me de me ba ma de bia me pe bia no obeya ma me nti ambra ti okan no tama ese me ba no na me te se oyarda hospital eye nana oduro no obo aho na wo beba no na wo te se oyare okay baba kon no na o se yamfa kokko bi ho amfa ma me na me ba je se me so me de be didi nti me ye se me ba no na me te se me ba second time no na me te se oyare okay or the hospital ti ono me kasa so the hospital nti na me se koyima ni nkomo na na yedi nti koyima utie de college no e ka nyina sese no hefa na onangina se e wa asem na ye di sese di anamo na opese ye boa na utu anama mpese yetu ni se nipa omesa akɔhwe ade no to mo kɔhwe na ne de ni de number na ɔsie 27 na no wafa eye mesum de 51 na meso mafa okay ba se nyo bia de a na ke se ena obubu dan ma ne ngo obia fa ne bibia ko obia fa ne bibia ko ze na mdi kan ko siye di ka ko to ase na wo so mo ko tutubu yesi o yesi so te de na wo yetutu de na obi de yesi so ade na man ti ase ente masan e duru ha okay ba o tai bodua na
Oh, ma ntesa. Ntesa akura. Me gidi ni ntesa akura. Uyo ko gidi. Gidi kokko. Gidi for dia so dia nka mo ntesa akura. Ntesa eturo no wodi won kan kura ba kokura etenhu. Okay. We never party ma one dia. Me ho de me ni ho asem. Na me de dia ma me no. Na wodu ani abebu so. Opese ni ofa ase ne free. Ba bi ono mu nyina bi aba fa akun. Anything in the Abrin, Jones and Wafasiana. Jones and you know fast, was so free or more back. To the Cotuna not appear and say, so a fat median quack on Capone and Indian mammy. Nanka fire, no. And I see mammy the court, sanity. Yet I see any lawyer didn't come more a witch, meaning Seminia Bemarian and Nabilano Bedi lawyer non common now, Wakano. Nayashana more you bit me to near the Abuana. Asumdwe ede aba iti ye da se so buy but we det na ho men sorry answer ye best signal time ha be sorry Peggy enkomo ni nyina no fa ne se asase Aunty Bea nya asem ketu o mi se ne wo beti ye se atwa obi ti obi kwa afuo mu wa ma ya ba obi tuo ye mfa kaso de nya example ni nyina ya asase sem ye na Aunty Bea obi be ka se bia ye nua be mai oye abobonua na se openua bro but me de me susu se baby otonfo bo no dendende na Aunty Bea na eho hia ne pa e na owo so owo yi oka ni bre wetu na mo de akokotu nyina nenso so ankowie se ne na ono no susu se nka ekowie no eho no kamesem ne be me se ma onfortu obia na okobo jaja na so okobo temuofo dua de a ono oni mabusuam oso omodua se na nyansuo nyina nyansuo nkwa na yedi bodua se wo de oya okwa aka no me asemi kwa go obi abrabo so a Aunty Bea minim se eyedua bo but minim se eye yawo ne maye nua be mai ode ka asa but eye me de se court ka se wo a wonti ase no wo betumi asa akwa appeal enti mesese me nua be mai onya abotre ena efa ba ko no so muso enya abotre na omonsan kwa appeal ne nhwe bebi asem no nokra de ewo efi se me nua be mai osusu se nokra bi wo baabi ene ya anye de yanka ama no ana abasa bi kita we mumu enti no omoka ne sana se me nua be mai su ka se yenko bungu a ene se ekobugu ne o kire me na ye wo de ana wo ye ne den enti ewo se abotre ene wo so omumienu nyina omunya na sa appeal no mbesa akwa odi abedan yesu de ne lawyers bedi nkommo na wakwa di court proceedings na de nyina aba ne ahwe kwan befa so a ye besa etu na ma akwa asase ne so na ya hwe kwan ye befa so a ne ese fata no nanka na ade enye de enkodi ne wonum se nye omu nyina de na se ya aban de a aban kro hia asase de ye mpuntu nwuma bebrebe na enkodi aban wo but dua body ne be ma mesrew se eye nya abotre kakra jidi kokko fo modua Aunty Bea to the efe medase eti no enche bia obeti ewra so enka Peggy na ho na se mo komo na ne mo de chance na ye nkofo dewu ye be final comment why na ye nua no be sorry na inya asem ketwa na ewra so ba betina se na ye wie enkomo no kra na me birthdays ne ye hyehegu wo de ma me enra me birthdays no na ene ye fa ni nyina enka ho na ye fa ma oma omubedi birthday no enti no se birthday na ye ready ana menko ewra ho emra na okay ras membra no ho na monko na ye nkofo de pa o Aunty Bea ai want to say that so be o see easy Friday nka ya ye sign fire sa wo ai ehu hia era ehu hia pa sa Aunty Bea ehu hia enti package no mo package ni o so package ni we dey ram yenko we no so we the package ni twa to papa me ni asem bia ka kire no sa so abodua oh so abodua me pa oh yeah sure me na no kan sa so abodua abodua okay oh yes so no kan oh na okay na me ni get what na ma wo twa nso ha yem from me ho de na so wodi tum de wa kan na wa sa wo kan okay na ye hu oyale ya no adu ye so wan ton yale hu anu adu enti wa abodua on tani dua no no mo so hu kwapam betimi di nsem na fa so na bibia ye kama okay me sere wa abodua mu sani wa abodua no ane kan na we mi ya na bila ni bedi ko abodua ti de wa se ye fa dua no ye nya ansa nya sa akra wa abodua se ye ja asase ma akra be nya 21 days wo be wu aja ho okay so mo di 2 weeks ti aka be 1 week no mo ko e bia ni e beto election be wie na mo ko no by June de no mo nyina bia wu ti e by June na nyina yo bia ko na ya na yo ene se mo kwabo no
na ye nkofo de packaging no asama wo ma ya sere so nyina enya some keto we de munsu ye na musiri su yo na de entia mo amudi mo nkofo na e bi na konsa na ye di kirewo na wo di atom from mo na haye ai mambo na haye no okay enti dan so kwenim say asem na ne ye ka na ehia pa e mema na intimi package ye ono admit ye e na ma no so intimi package ye etimi sremo mo san to amofo packaging no na fe yempon Aunty Bea ne ese sa wo ye be ma hu na atade a wo sha okay emma wo be ma nsa wo nikanim okay enya do na nya esekpa logo sekete okay there be packaging ye obu ho no ma wo sha wo be hu na ekwa na aba ekwa na aba no enye onye gentle e na like emma na nya akono so hu e wo se wo hu no atade a wo hye se ye omotra shuti bia na obi de na ye de example o she tight pants okay na Aunty Bea timi asinie ma ni nyina ebe kwa ebe di akone aba woni kanimu yie e na wo ye oba so ye skin ya be ya ye feel say no na ye sha expose ye no you want to expose your body fine but at least woja pade ne de odefo ade ne de Aunty Bea say ye G-string na abehye kwa na me say bobo tissue never to honom once be ma wani ma ye flat if you want your curves to show wo back ne de ebe show fine wani ne de yes ntu so onye den omo tissue ana napkin de mo okay Aunty Bea napkin de me so mo do no de bobo tissue na wo de a show no be wani ma ye flat na at least wo show curves ne kakra because Aunty Bea anim gwase ne do so dodo obi so hu ne sa atade we ye mfa hye bead okay what a bodycon dress no na hwene ye ato bodycon no ye de e no mfa ne bandit dress no fit one no net tartare ho net height talo na mfa ne bodycon dress no oba wona na hwene ye no akese se de to ye nsa Aunty Bea na egu ni sisi echi enya ade so a onye lady at least to man ye mfa minka se ye nchechire mbo usisi ubetimi ayi yes okay emponu kwa sa wo bebu nsa wo sa wo yi wa hwene to honom how more wa sha atade a wo pesa o curves you now sa de to bebu nsa wo sa wo you to ai wo so you to ma adentia because blast stains no oh Aunty Bea wo sa wo yi to honom okay to wo yi na wo yi wi a wa sa de egu okay aha ese bia na mo shisha wo ye nyan Aunty Bea ahwene a wo ma na hye wuntimi nyina wunsi yeah into wo sa wo yi to honom aha ena brazier no ye hunu brazier ye bo a obitimi bo brazier na ha apepe e de afa ho enye ene ma me fa wantwum eyi ahema 98 abna dinanyako ene ne nansa o de message bi beto wo se afi kwawieye e ma no mu hu mu brazier black ne mobo na munsi mesi yesre ya ka bibi ya e o se ye hu brazier black no mobo na ye nsi chesa ya ma ne ntan si ye brazier black no se no ye fia hu nti se ye hu ne mobo onye ni nyina se wa wo nka na wo hwia wate sister mpacho to aso ne em mema package no mema package de me wiam de bi beto aso na pagi kan bi sasem ai bis de nka me hu ye mfa ndware o uyi ayesa na mu bon okay nse nsuo no be fo ahoma no yes nti bis de nka be ya mfa bis ndware udware wi na wasen ade wade ato asene enna no krampo no nim bis de nka me hu ye nke ye wo home and away papa no akase kama no eno ye fon nante pacho to asoma me mfi o mo kra enhwe manim me na no di nkomo hwe manim erade kofo tie pa me de maje mani so mfi o mo it has collected your eyes I gift me house opa bis na wapewo hanky correct one nice one the other be kwa we no aya abobo like food you know say ya na one that but some be beba okay no me da se papa and any easy Friday anopa na mini problem okay me afford ni dia to hanky ne so then wo perfume kama she sham perfume yo champagne okay wo dia kukum ya kato so the fatu na njinem so hu that's right kwa fashion bag wakodru wona wadware awia what do body splashes egugu ho fashion lingerie papa bi so hu na afi no de bis no wuyi a eno sent ne nkwa akura timi twem ache eno ne ye home and away home dey chere wan o ma me ana so ba ti wakwa away no na afi wayi bis no afi yi abo se e kasa yesi ahwe ne pan kasa bata hwe ne bi wo ho me papa kasa
and then they didn't know. Then you didn't know about something rough by heart. Okay. I know you are near Bochi, the NBS and 10 more than your papa. I have a chair, Papa Nibi. How made us say, I Mirabako baby, not a papa. I got Nibi. Made us see you. It's a man, dear, no, make I pay me son. Now you call your chrome mina. You chrome fancy for or the left, or the right, or the left, or the right. Meaning, I say. That time no crowd na you son crowd na me krom fancy for no mu say me fu no that no e do tuye it am fan tuye po say I do not the left I do not the left I do not the left no che there ni benyin ni the left e hu ma me che ya inti benyin a dresser I am ade no under ye I sent me there ye so ni ante bia mu gina say ya na ma ye say ya na and then this your compare man mo mbeche enti man na yesramo I to subejina no I am mususu ma de na left what I say any right and that straight ometimi epeja na omo de ato me funu so na that part wo ye kasha wo say e be sha watch enti no mo package woni ama ni ye na and remember bi dia ni ama na egu o say ha dwen pa enti remember mo package ni Aunty Bea ha ni se oye panyim a wodi mu enu ti na ma ye de ba ha ni ye ka no video ne ba che mate enti de tu remember ni nyina ene ye nuama no soso ye tu omu nyina afo enti ye package ne hu nya enye se wo kunu dware ya wo hye na tade a wo kwa adwuma na eno ane sa da bi e wose wo hye se na appearance baby a wo ko na tade na wo hye ne e okay saa so na wo so oba no so the same easy Friday ni e be che ya mo bi ama ni ma friend Miss Nancy wa na Miss Nancy so di bi ato aso oh yes so bi so flap wasa anti yes ana da bi da nchen sa na mo okay sa enye kra mo di hunahuna ye wo fia enji so ene ma bi wa me say attract me onti say uyi obi a wota ye yes anema na yes ye ma so ba dia da bopa yo yan sole yo ma me fa ye happy birthdays no ye fambre na say me ni ama no na somehow mo papa eti manka anka ebe ha dwen manka anka ebe ha dwen na birthday no kra say me hu baby amede atokra ne sa eti wo de ma me ndi kan fa nko Mr. George Owusu Banie Mr. George Owusu Banie happy birthday to you when you're 91 years nyame on shop papa na onya okese we efri wo ma wo nananom wadofo ebusua nyina titiu opoku justice or say happy 91st birthday Mr. George Owusu Banie nyame on show na onya okese papa de etosu mienu enso ekọ ediama nana buahima sa akode ado nana buahima sa akode ado wenya 9 years we efri o papa ene wo maame titiu ohima adwoa boache o maame adwoa boache o se nana nyame on show na onya okese o nana ene wo nuanom nyina ese o ma happy birthday nyame on show we enso efri ahima 98 fo nyina ho se yeba nyame en show na de toso miensa ekode ma Abrantie George Osei Wusu Abrantie George Osei Wusu o ye member Kumasi High 1998 and now sign a member Kumasi Girls Kumasi High 1998 Association Abrantie George Osei Wusu ye ma happy birthday me fra father esan se me papa de George into George bia yem papa into papa nyame on show na onye okese papa onto won kwandem mu de atoso biem ekode ama me kunu no de oni birthday we ye George corner ba me kunu no de oni picture etimi kuno Richard Owusu wo bekwai municipal assembly we efi oye Angela Spiogabra wonso nom George and Charlotte Spiogabra wo ma Andrina ene ye keka ho ni nyina mintimi mbo mu nyina edi yesi ye ma happy birthday my husband Richard Owusu bacho we nya Richard Owusu Richard di any picture ni we ye George na enti happy birthday to Richard Owusu onu di oni picture why na afei another happy birthday eko edi ama me maame Mrs. Mother Hannah Esuman ene eya second anniversary yedu si akonwa so as national president of Christian Mothers Association ene eya second anniversary pepe inti Mother Hannah Esuman we if Christian mothers fo nyina ho Christian daughters and sons and children ye nyina ye say happy anniversary to you Mother Hannah Esuman we so if daddy ho o se enka nche so do papa na or show happy second anniversary. The last
birthday wishes no ekọ de ama Nana Jesse we efri o maame Abigail efri ye or Alpha Lotteries ena Madam Lauricia almost say oma happy birthday to you Nana Jesse akwehu akono yami sha no onyo kese papa why akraketwa Nana Jesse happy birthday to you ena de etoso biem enso ekọ de ama Abigail Latte we efri ukunu o maame o papa ena ebusuafo nyina ho titiu members of Winners Choir almost say happy birthday nyame show na onto wonkwa endem ye de dwumadie ni nyina aba na wie ye omom hwehwe dwumadie na ye de bremo Nana Bila Kantanka Spatus Kojosa akode Emmanuel Kwame Vadi Beluchi Era Peggy ene ye de dwumadie e de ebremo midin e de Beatrice Piogabra obetimi aframe Aunty Bea me sorry na ye de sport ebro enyi ofidie no 87.9 Kumasi